Obamwa nyame asem nia wonti asem obamwa ti ase obechechi mama we hu kreno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu wasemwe ayena basemo yama babu kasa na babu wasemwe ayena basemo babu kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo ya jinkwa na Azreni ya shwa mezi ajinu. Ene mosomfo apostle kwa adwamni di ahyiemu. Ye bechi otwedi ampo ya wenasem. Yes. Ye mo oba de nsamra ne yemfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Otibreka se shahe nche nyankrompo twedi ampa. Dumai kase dutan kase dutamponwa. Wase wedu krokro du hirika taban. Ye nyankrompo twedi ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na ase ansa moso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu temtechi a. Wocha ko temcha ko bremu. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akofra mrai. Na yakocham techi a ye da wa bremu apiafo. Amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante funante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintente fre. Sadako kwampresu numasu. Oje so kutwere so poma pontumfo a. Woje pokokwa hodi ti mutin ma Israel adese dominante asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatedwere. Okwafa wo kwatete de adi mumpomama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a. Ne di fata no. Oti brekesa na himbotre ngudo. Ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo boade. Obade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do obade ya wase wadoye ni mubiri ho a wode adom yen mfumso ne emra tuo nyina achi wonku yen a. Ana asenka obade. Amen. Papa mami, sabre musumfa apostle kwa adwamni modi ahyiemu. Ye beche otwedi ampo ya wana se mesra wonsempa be wi enwa so fa odi de bia meka mesi asem ne sekan. Nkra. Ye di asoma me. Tobia mi ankasa krampo a meka ne sekan ni twa me. Tu so twa we mabu mfu kokko mia wukru ye hu aduro. Oba de nhyira bebre. Amen. And last week na me ye first Tuesday twem me ye teachings about then. Nyansa. So ni nyankopon nyansa obebre. And the topic I would trade ampo ya wadi atuma kuma so a ase me mfa mre wiase nyina na obi amfa ne die wo mu ni se wan ni okwase ani ogimifo. Oh. Kwase ani ogimifo. Okay. Wiase nyina ta edin. Wow. Wan ni okwase ani ogimifo. Papa ma me sabre wutie bi yenim kwase a wo. Yenim ogimifo. Wow. Na ya na ye kura quotation bi wo Bible no mu a ma ensem fu bi ni ensem bi kamu ya dene manipa na nipa ntiase nti ye beba mu ma ntiase apiem. Quotation no me pa chaw we was na tie ni hayi ansna me quote sa quotation no me di ka be kan sem bi e di akiraw the book of Proverbs chapter 1 verses number 7. Neti asemi ye. Na Proverbs chapter 9 verse 10. Neti asemi ye. Me enyansa samuna me kan wasem no awu. Eno na me to so na me baba mu ba no. Ti baba.
Proverbs chapter 1 verse number 7. Bible nkasa. Was awurade suro. Was awurade Nyankopɔn se ni suro. Any inimdie Ene ye nimdie mfiti ase. Okay. Na agimifo bunyansa ne nkyerɛkyerɛ ne mutia. Bunyansa ne nkyerɛkyerɛ de enimtia. Minimu ogimifo no. Okay. Awo bunyansa na de ne fe ne nyansa. Okay. Nyansa ne nyanko the book of Proverbs chapter 9 verse 10. Proverbs chapter 9 verse number 10. The book of Matthew nko. Nyansa mfiti ase. Osi nyansa mfiti ase. Eni awurade suro. Na pacho osi nyansa mfiti ase no Nyankopɔn ni suro dia. Na pacho nyansa ni mfiti ase Nyankopɔn suro dia. Onipa wo suro Nyankopɔn onipa bɛya. Okay. So wobɛti ase a ne me pese me quotation we kyerɛ wo. Okay. Ye hu ni sɛ nimdie na firi nyansa mu. Okay, very good. Nyansa so fiti ase Nyankopɔn suro. Ɛne sa na tie dia. When na suro Nyankopɔn. Okay. Yo suro Nyankopɔn ne onipa bɛya. Okay. Yo suro Nyankopɔn ne onipa odi Nyankopɔn mmara so. Okay. Okay. Yeah. Eti Proverbs chapter 3 be kasa machro. Okay. Go Bible nkasa. 3. Okay. Verse 2. 3 verse number 2. Bible nkasa. Proverbs no. Aye. What's your free say? If you dey Onyinkyere ni nkwanfie. onyinche ne enkwamfie. Hwe Bible. Okay. 3 verse number 2 no. What's your free say? Onyinkyere ye free one. What's me ba? Free one. E mo yire free mi mra. Me ba e ma wura mfi me mra. Na ma wakoma ni mi mra nsam so. Na ma wakoma ni me mra nsam so. Efi say onyinkyere ni nkwanfie. Onyinche ni nkwanfie. Ni asumdwe. Eni asumdwe. E de be ka ho. Ena Onyankopɔn de be ka ho. Okay. Kwan ben so a. Verse 4 be ka Verse number 4 no. E na obenya adom ni nimdie pa. E obenya adom ni nimdie pa ko. Nyankopɔn ni nipa nim. Nyankopɔn ni nipa nim. Yes. Eti nipa fam no, wummu Nyankopɔn mra so. Okay. Ti nipa fam no, ubenya Nyankopɔn ni adom. Okay. Hallelujah. Amen. Nyankopɔn so anim so be say nyanim adom. But nipa fam no mu say woye udi mra so. Yeah. Very good. Sa na tedia ene hwan ni okwasea no ogimifo. Okwasea no ogimifo no yenka kwasea Bible de ka say yenka kwasea. Oh, the book of Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Matthew chapter 5 verse number 21. Etifian sam no. Ebufo ne awudie. Osi ebufo ne de an. Awudie. Ebufo ne awudie. Na sa quotation we be pie no. Eso wo se na Bible no Matthew 5 no wo kamera wasem. Okay. Wo kamera wasem Matthew 5:17. Matthew 5:20. Matthew 5:21. Yanko tie. Matthew chapter 5 verse number 17. Bible say de an. Etifian sam no. Osi de an. Wangumra no. Mususu se. Me si ni me yam na teaching so be mu okwasea no ogimi. Okay. Tie Bible ni yanko. Mususu se. Osi mususu se. Me ba se me be samra. Oba so be samra no. Anadifo. Mama me san no. Yanyina wo de yenka won ye ho asem kwa na make. Me be say ma hu ni say Matthew 5 no okaba no. No okamra wasem. Matthew 5:21. 5 verse 21. Bible nkasa. What to say? What say it for the say? Yes, referred wako Old Testament. Not wako pie baby. Yes. What to say was it for the say? Eniyewu. Eniyepacho. Yaka eniyewu a ya show ni mra be mu. Nyam na nsem dumu a. Ana si enya den eniyewu. Eniyewu di a ya show mra nsem. No so what to say ya ka say eniyewu. Do obi obedi ewu no. Yesu be ka sem wo ha wo koi. Obedi atemu fo. Obi odi ewu no obedi di en. Atemu fo. Na me de me se mo say. Eti mi nim tama sa atemu no. Sa atemu no. Mi nim tama betwam. Okay. Nim tama sa atemu na be. Ebetwam. Se obi di ewu obedi atemu fo. Wa se obi ntim mra oni mra kono ntinu. Obeka wasem. Ya nkyerem na mu nnewu. Ba ye si hwan no okwasea no ogimi fo. Okay. Na me pick fiase because asemfuo bi oba bia. Okay. Asa wo kan. Asa wadi atem. Ana mpese mi kyire mu no. Eti hwan ni okwasea no ogimi fo. Na me de. Na Yesu so one de. Me se mo say. O ka kyerɛ yɛn sɛ. Obi a de bubefu ni nia. Obi a obubefu nia sese. Obedi atemu mu fo. Obedi ati wo bɛka awudie ho. Obi obesiri nia sɛ Na raka. bɛsa ka asiw nia sɛ kwasea no. Ani so ni pehunu no. Ani so ni pehunu no. Obedi fo empanifo etitire. Obedi fo akompanyifo titire nanim. Na obi obeka sɛ. Menim da mpanyifo titire nanim sa abedwa na ebeguo. Wo de yɛnkɔ. Na obi obeka sɛ. Na obi obeka kyerɛ nia sɛ. Okwasea no. Obedi fo akɔ ojama ne hu krom. Ye ni wasɛm kɔ obedi fo akɔ ojama ne hu krom. Eti Bible de bɛsɛ ɔkyerɛ sɛ yɛn se kwasea. Ɛgya sa na kyerɛ. Yɛn se kwasea. Ɛso Bible mi kyerɛ ade bi wɔ ha o. Okay. Bible se yɛn se kwasea. Eti kwasea bɛ na ɔse mi yɛn si. Okay. Eti hwan na on sa kwasea de kwasea ko susu no. Okay. Ɔse de ɔbɛka kyerɛ onia so ayɛ kwasea no. Beautiful. Ɛso nkrɔfo di kwasea asɛm. Okay. Kofo di kwasea asɛm. Kofo di kwasea asɛm wɔ fiefiem. Wow. Kofo di kwasea asɛm wɔ adwuma mu. Kofo di kwasea asɛm wɔ fɛnsɛn asɔdɛm. Wow. Asɔfo di kwasea asɛm. Sabra me kase tokro bi nkrɔfo bi di kwasea asɛm wɔ. Ebi di kwasea asɛm wɔ nwura mu. Ekura bi aso mu di kwasea asɛm. Edi mpatwɔn hwan no kwasea no agibifo. Na hwan na Bible say
enu kwasia se kwasia no Okay. ene won ti asia me kire wo Yes. se obi nsa kwasia mfa kwasia ma no Debbie. Ampa. because kwasia de bi wo wiase Yeah. ba nyankopɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ hwan ne kwasia ne ogyimifoɔ etu wan hwɛ ni ya na wodi wakwase obi a ɔnya kwasia fo den kwasia Na dia temu abrɛw. na dia temu na brɛw Okay. because Kwasia wo wodi kuro. sɛ teteti a enkoyi teteti Tete. eti enya ade bia na obetime gyina so aka so obi ya kwasia Yeah. eti ase ohun ade a ɛyɛ kwasia nti baabu ni bɛkyɛ hwan ne kwasia ne ogyimifoɔ ba baabu ni sɛ nka so obi ya kwasia Yes. na nyɛ sɛ bɛkɔ bɛdi fa kɔmpanyinfoɔ titiri anim Yes. ɛna bisa sɛ ne hwan ne kwasia ne ogyimifoɔ ebia na obi so yɛ kwasia de so onim ɛna obi so ka so obi so yɛ kwasia so na ɔde nipa ne nsa kwasia ɛdɛ sɛ yɛ anim wɔ kwasia Okay. ɛna yɛde kwasia timi ma obi wɔte deɛ baabu ne kana Yeah. sɛ yɛn wɔn so yɛ hwɛ ne wɔn anim tv no Try yo. no amfa kwasia nkɔmɔ deɛ kwasia nsɛ no ebi kora na wakora na wokɔ so obi kwasia no yɛ kwasia Kwasia. na woyɛ kwasia deɛ woyɛ kwasia deɛ yɛ gyimisɛm ɛnɛ meka kyerɛ me sɛ kwasia fo wiase Bebre. agyiri fo wiase Bebre. ba yɛ nka so obi yɛ kwasia but bible ne bɛkyerɛ obi ɔyɛ kwasia Okay. ti hwan na ɔyɛ kwasia New Jimmy. hwan na ɔyɛ gyimifo Wow. deɛ question ɛna bible sɛ mɛnsi obi so ɔyɛ kwasia wosi obi so ɔyɛ kwasia wobɛkɔ Germany ho kurom ɛti saa ne ɛtɛ di a ɛnyɛ na bible ne pɛ so ɔkyerɛ sɛn ɛne kwasia ne wiase anaa Kwasia wo. ɛna ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nyɛ wo na ɛbɛka sɛ obi yɛ kwasia Okay. saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ anaa Okay. ɛnkyerɛmu no kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ade a ɛnyɛ sɛ wofitia na wosi obi kwasia Yeah. kwasia no ɛwɔ nneɛma a onipa no yɛ a ɛma hu sɛ woyɛ kwasia Kwasia. Okay. ɛti wonim a kwasia ne wɔ bi a wɔnyini sɛ nyankopɔn wɔ hɔ Okay. Okay. ɛti woanhwɛ ne yɛ a na wode obi agye nyankopɔn adi Yeah. na nso woakwase ndɛn Kwasia. Ha. kwasia ne wɔ bi a ɔnyini sɛ nyankopɔn wɔ mmara Okay. ɛti obu nyankopɔn mmara so Okay. na ɛsɛ wayɛ nkwasiadeɛ nti ɔno wagyimi Kwasia omu Nyankopɔn mra. ɔmu nyankopɔn mmara nti na ɔse nyansa mfiti ase nyankopɔn ne suro Yeah. ɛti wowɔ nyankopɔn suro a wommu ne mmara so Yes. wonkɔyɛ kwasia Ampa. Okay. hwɛ ne woanom tv no And Dabi. for remote no to hɔ. ɛti na obi sɔfoɔ bi di nkwasiasɛm so ɔnim ɛti woka bible no a Okay. ɔka so nyansa si ne dan Yeah. 9. 9 Verse Verse 1. 1. Kɔ Proverbs no. Kɔ. Ɔsi nyansa esi ne dan. Proverbs sɛ nyansa si ne dan Wase ne dum so. wasii ne dum nson Waku ne mmoa. wɔko ne mmoa Wafra ne nsa wɔ sisi nyansa ne no pɔ ayɛ so. nyansa no wɔ nyankopɔn wɔ sɛ wonim nyankopɔn a Yeah. the creator Yahweh no a itimi so wɔ nyansa Yes. wonim the law of God di a wonim nyansa Wow. deɛ bible Wɔse wasoma ne maawa. wasoma ne maawa Ɔteam kurom sonson bi aso. wateɛ mu kurom sonson bia so Dɔyɛ tete kwa ne mane ha. ɛno nso wɔ sɛ deɛ ɔyɛ atete kwa no wɔmma ne mma nyansa fie Deɛ ɔnni tire no so. deɛ ɔnni tire no Ɔse ne tɔn mane ha. ade tena ɔse deɛ ɔnni tire ma ne hɔ na the book of Proverbs chapter 17:16 abɛka so Okay, ɔse 17 deɛ verse ɔnni 16. tire no ma ɔma ne dabi 17, nyansa 16 kasa no Yes. eti mi preach nyansafo na ɛwɔ so o Okay. deɛ ɔnni tire ma ne yɛ a obɛdi agyimi sam Obedi ampa. ɔdi agyimi sam ɔbɛtam kɛse fie akɔ Ah. deɛ bible 17:16 no. 17:16 Was na adenti. na ade nti Ɛna sika wɔ ɛna sika wɔ kwasia kwasia nsam So ɔde bɛto ɔde bɛso nyansa Ɛbrɛ wo ni wɔbrɛ tire. wo ni tire nti ɔsi deɛ ɔnyɛ dɛn Ɔnni tire no. deɛ ɔnni tire no Ɔma ne ha. mɛmma baabi a nyansa bɔ ne dwa Hey. kɔ baabi nyansa bɔ ne dwa ne yɛdi mmara so Yes. Okay. Mommra medi maduane no bi. ɔsi nyansa sɛ mumna mɛdi ayi kreta sɛ mumna mɛdi na duane ni bi Monome nsa mafra no the bi. word of God and only the law of God Wow. oh listen to the Bible Monyan tete kwaa. eti ɔsi munya tete kwa Na monya nkwa. na wɔnya nkwa Monante ehunumu kwan so. monante ehunumu kwan so deɛ bible Monante ehunumu kwan so. monante ehunumu kwan so Deɛ ɔtenetene. deɛ ɔtenetene Deɛ ɔtenetene no. deɛ ɔtenetene no Ɔno ne Yahweh. ɔne ne ɔbɔ adeɛ no Yes. Wow. hallelujah Amen. eti wo nsuro no a wɔkwasia Wow. Emu da hɔ. nti ɛnyɛ sɛ sɛbi mpɛduasa obi bɛdwo so ogu de akyɛ so ɛkwasia Dabi. ɛnyɛ sɛ nipa no yɛnse no kwasia Ampa na di wo bɛkɔ atemu mu no. because kwasia na mu odu woka Hey. the book of Proverbs 27 Okay. verses number 3 Proverbs 27. bible nkasa Verse number 3. bible nkasa Was na ɔbɔ yɛ duru. wɔsi wɔ borɔ ɛboɔ Aboɔ ɛyɛ duru. ɛboɔ edu Na anwea so yɛ dɔmpee. nti wobɛhu sɛ ɛboɔ obi kɔfa boɔ na
no ko pen netie fra no di nsuo wo no nsuo angasa kra do wodro mu odu netie so mu odu na mu odu ana ebo so ye di she concrete mu odu no asa ko pe cement 50 kilo e di ade agum na ade aye concrete ana o se obo ebo na mu odu nsuo e di afra oh Bible say emu odu na ojimifuo abufuo na emu duro no echense ojimi obi ye fre no ojimifuo na abufuo eye duru sini saa de mienu nyina ojimifuo no ni mu duro no saa emu duro no wete kura no emu odu chen concrete wow emu odu chen concrete emu odu chen slab wow it means slab bo obi obewu yeah saa no obi a ojimifuo bi so betinya atwese ka eche so sisi a ode ba wo ade edi owu ba no ojimifuo nyedan onsuro eti wan ni okwasia ni ojimifo wow sabu obi di nkwasi asem enso yesi ense ne kwasia enso oye odi nkwasi asem ene sa na te dia mi bi sa question ye ka obi oye kwasia obi asabi mpraduansa won bu nyankopon asem wow won di nyankopon mraso wabu nyankopon anuma wabu na nimtia won ofro kwasia yes unim abe kotu babu na kire wo babu be ka se mi a kire wo eti kwasia ne hwan babu be state the book of James 4 verse 17 James chapter 4. James chapter 4 verse 17. Verse 17. Bible nkasa. Was enti do onim papa. It was the onim papa. No one you know. If you can papa, a positive. It is positive. You have free the law. Yes. You go don't do this, don't do this. No. Obi yes idea no. And the Bible say a papa yo. Do papa no you do onim say Nyankopon say mama nya wei. Do onim Nyankopon do onim say Nyankopon say me nya wei. No one you know. A boni me no. A do's and don't. A boni mo oni no. Wow. Hallelujah. Amen. Na se boni mo ni no a ebe di na ye boni mo ni no. Ebe boni mo ni no dia Bible be can same with the book of Luke chapter 12:47. Listen to the Bible. Chapter 12 verse 47. Me wa ba say wo di agimi. Was akwa onim de wura pe. Was akwa onim de ni wura pe. Na wan siesie so be ya pe de. Siesie no so be de ni wura pe no. Wo be hwe ni ma pi. Ya ba ko ma pi na ba ne sa nya bu obi. Ya bu obi o kwan ben so. Bible say enare ka fatadan. Fatadai ponko. Yes. Hallelujah. Amen. Na bab fata ponko. Yes. Na obetre mas or Proverbs obetre 26 verse number 1. Verse 1. Etifia sam. What's it saying? What's it enkwasiafo? What's it enkwasiafo? Eni hafo. Eni konkonsafo. Okay. What do you go? What's it? Se ehuhu bremu. Se ehuhu bremu. Suchirama any chabremu suotiano se enimonyam infata kwasiano so mfata kwasiano mpacho enimonyam mfata kwasiano kwa mbe tie babwe se di apetu prechini na asunfa keteche tufa wi sa na nuabohunu obi kotukotesi we no wa ya ade adi duabo beba nuabohunu mem wakwa ya ade obi beba obi ebenya ase nuabohunu mem wo de tie duo bene verse number 3 nuaboni nka woni pa asabe won tomra wo hallelujah Kotombra nkwadia entiwa beka me catch up listen to the Bible. What a ponko about you know use the word ponko about fata den ponko eti ponko about fata ne dia ne kesa ade na wo ye ne diduabo ba no say ye ediduabo ne ade na wo ye ne se diabo ebenya wo ebenya wo say de wo ye ne se diabo enyen you use word say ponko about fata den ponko na re ka fata efuru mano abanso na sa na abanso efata kwasi achi na kwasi aye gansi abono and the Bible ne tell say akonim de nu rapper Luke chapter 12 verse 47 12 verse 47 was akwa onim de nu rapper when see so to be a see no so be ya wo be hwe ni ma pi sa ni pa ko no ani mra so ti ne ya dan ye no eti wo be dan kwasi a was aba fata wan ya kwasi achi aba fata wan ya kwasi achi eti pacho wan no ya kwasi ani gilifo hey that's how do we get Jimmy Sam na so din kwasi asem who kwa sorry and I dey Jimmy Sam me see we kwa so the whole church ni nyom dey Jimmy Sam okay want to hear the pastor obi a who breaking the law of the creator bia Bible ne kasema che yen kwa we say dey nya first obi ye bone ye friend ye case obi ye bone a first John me the New Testament na ma okay that's about Old Testament New Testament first John 3 verse 4 also obi a ye bone no Bible say obi a ye bone no oye de tomra listen also obi a ye bone dey dey oye de tomra na obi ye bone de tomra ene tie na bone ne mrato bone ne dan emrato eti why dey din kwasi asam obi a woto mra woto mra why bone because don't do you do why then why bone and I won't check a computer why your computer we computer school you undo
undo. To pass all your program. Now you mistake, but now I undo. Na bibia bedaso. Yeah. Undo. Bedaso undo. Yeah. Na just idea no pese. Ukowachi. Upese ukowachi. Yes. Now correction. Na correction. Bang. You are that bedaso direct. Yeah. Ocho ukwadie idea no. One share no mistake. Now nya Delete. Delete pe edebeko. Edeko. Nyankopon catch say don't do it. Now kwa yepe. Hey, why you bunny? Watumra. Eti mpacho memo be deceive. The bidder. Eti ube kwa so de obi di ajimisa. Missy 5 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. Me show Jimmy for. Eti Bible na se no kan Matthew 5 no say. Well men see obi so yakwasia. No camera wansam. Yes. O pasate na kan. No camera wansam. Yes. Was what is what it funny say. Eniawu na me de ma ba me sim say so obi bufu ni nua why then we di atemu for why dem make na say awie no ka che say obi ka che nua say raka and so the penhunu a obedi for penifo ni tire na say da be na sa gang we sa da be na group we mo ba betwa no be ka say chiri na say kwasia nua so ya kwasia no oso obedi for akojamani hukrom eti genti no opeso di onsa kwasia no don't use kwasia just like that because one year nipa ni because I did the kwasia ni modu eti nya di hunu bia na obaki to bi damo samba nchibra na okofa bode ba so kwasia eno on to Nyankopon mra da bi kwasia na fam sa o kwasia na fam sa o modu samba nchibra na ofa bode ba onya kwasia e mistake no aye ba kwasia ni obi oti na jimi sem wo jo obu Nyankopon mra so o eniewu no aye den ko ya chose niewu o Ten Commandments yes benye jimi first of all be ka chose mensem do aye den twam that's what Jimmy ha kwasia fo nyina panyin no hallelujah amen ade na obi aya ya che no adna ko kancha court Ghana ban say onya akronfo yes no kancha say Yesu awunti kronu samatwam etu onya akronfo onya awudifo what you want for the amen mesi why no kwasia no gibi for John chapter 3 verse 4 who kwasia fo gugu social media no mu dim kwasia sama my brother be wise yes kwasia fo okurum Obali ya wan fani santa amen so won ti dia me kana say me go to Bible achew Bible me go to achew ni hallelujah amen me go to the book of Proverbs chapter 28 verses number 4 Proverbs 28 verse number 4 wo de tie yento body asa wo de tie e kwasi na wona wo jamra no wose wona ayi den wo jamra no wo yi ma to nchai wo jamra no wo mu yi aboni fo aye me na me chwe dabi wona wose wo ni mra no so no wo mu yi boni aye boa de catch me wuti we ya wo se mnansam du atwam we na wo se waji nam we wo kokot se sia wo ku nua no ye kokot ni ye ja no a obeka se o man fam na anya de anya adwuma wan se nyansa ne yira akwa Jimmy amajimi abisia na tia judge se judge bum na to fam na anya adeti no obi adi awuo na wan jeli no we ja ne so wow pese judge ni di wudi emra ni ye adwuma so fo se mnansem do ide atwam ano se ni san de dia wona wo jamra no wona wo jamra no wo yi aboni fo aye yi aboni fo aye na wona wo di mra so no na wo ya ye di mra so no wo mu ni ye di apriaprie ti be se fe ne ye di apedi ye di apedi nti ajimi for system num wo mu ni nyasafo no pre me se me preach lo me se why no kwase na ajimi for obi di nkwase asem obi di ajimi sem hallelujah amen Bible na me de kasa chiro yes so won ti asia me see eti me nkwase obi kwase na wo ma 25 no de asem na wo kan no wo kan na wasem en wo ka che se do be ka che nya se nti nyako pe so che se yensi obi yensi kwase hunu dabi hwehwe de kwase ase no kwase modu di kwase ase wo de man pe wa adwen yes wafum Fe wo ye clear nti kwase ni obi obu mra so yes eni ewu wakoyi yin se gu di kwase asem yes tefu anya line no yeah e mokro no uchichu kwa akro no ba wudi kwase asem yes one point line e ba nti wo bu Nyankopon mra no na mo se bia obu no batro nti men do be kachi ni se kwase no hallelujah nti won ti ase no wo kamra wasem nti
What the Quasiana and Magia, what the Kobe be a young place? Quasiano or the point to be at so, what the Bipiato so, or the Odibayan Quasia, called that so. You one can one for one country will be on your Quasia. Yes, I know Penny Panacotu, a Temun, yes, you want to go to movie. Yes. What's we got Temun movie? Now, just a Quasia for the chrome, more chrome. I don't just want your phone. Proverbs chapter 28 verse 9. 28 verse number 9. What's it? Not your inner son. Bible still be we are not Malaki 2:1. Okay. Hi. With the free system, my lucky crowd. Okay. With the 2:1. What's it? Not your inner son. Bible still you put the same you inner son. Everyone Yakopom Reti. In Bible poet, you are the Bible poet. We are Quasian anyway. Okay. Okay. So free na kopom na tie hu. Ti wakoba daman. No be jan so de. Ti wakodi kro, wakokro no. No be jan so de. Wakonyi sagu. No be jan so de. Umuno. So mpa boy dey. Ti a wo the book of Jeremiah. O se me do fo di asemani 50. Jeremiah chapter 11 verse 15. What's the medofo di asemani? What din samoni ti say? And then now you be see. What din kwasase be ti say? What din na pa ofie o. What can sem pa ye? What can sem pa bo? Aforebo. What se pia kan pa ye ma. Ebe you musu fo bi na dro. Ni nsuma watuo. Enti na di agimi sem dim kwasase ma akwa wonya breakthrough. Yes. Enti bi pa cha wo be bregu. Ana wo da fi de ma to kai. Ma to se bi say ebre be ko atemu da nudu a. O si Bible ne ba ma to se bi kwa Bible ne ko ta shi flow. Verse 21. What's it? And you will be a civil radio. And of course, I now the radio also not paddy. I would do ye Jawas not paddy. A dano, and a puppy. And in Mabaka catch a radiate me a radiate. Young food is and food and shanko. Young food, dear, to travel money. Young food, young one, and my catcher was said, me, what's me, move free so called. You're searching your boss one. Move free so called. Mamma, Yantone. Mamma won't move. Mamma, what folk crazy. Papa, what folk will you say? Papa, we are within here. Hey, Papa, or you and your muscle, where you move. And I would just play a camp. And I am a radiate. Miss who will move a cow. Yeah, women like a cow. Don't forget some money. What did someone get to say? Then I am saying a boss. One cash and pay. Yes, and Papa, you must swallow. I want out to tell me. I'm one. That's our money and about because I'm a new beat to town. Who be there with Sienna? Who knew cause when you receive that? Yes. What? I'm not doing no, but me, she won't pump him. The part of me, Kotom said, I don't. Yeah, Kotom, Nianchu Sekoliku. Hey, Nianchu Sekoliku. What's the why no Quasiano Jimmy for? You pay dear Jimmy Sam. Yes. Yes, Uncle Mouse. You pay dear Jimmy Sam. Yes, Uncle Mouse. About your one for the Sankai. No me dream. Amen. Papa, when you TV no. Why no Quasian? Why no Jimmy for? Hey, Bible no chama. What's not your inner so free no permanent. Bible poet. Bible poet you are there. And what can you say before the someone with the book of Jeremiah? Jeremiah 11:15. Me don't forget somebody. What did somebody? And then I am fear. And then a pastor fear. What can I pay? What you can say Bible? Affordable. Collection can say you must know. Who can so see? Nasa money and about your money. Obetia. Who be there with Siana? And two within the Akasa. When you will see that, would you Jimmy Sam? Oh, quite sorry. No boom, who began them, who put your pomera. Quasiano, or Quasiano will be a wooden papa. Wow, no so on you. Okay. Quasiano will be a tiny bunny. Wow. The yes, be previous. About it, now I say, or before the wedding will be no or cotton case or cricket pen and for train seeker into a Quasia on your Quasia. Maybe a mistaken way. Yambra Bobo. Maybe one no Quasia. Malaki 2. Verse 7. Was SSS or so funny? So funny would hear me now. Can one would even know there be no just so many condemn law. Some ransom do a Miss me Casabata, Debbie, Eti Pacho, Obidia, who are funny word, Obi Bokron, a funny word, Obi Sawa, they are funny word, Obi Purpose to a funny word, hallelujah, amen. And I will be what is said, the way for so far, Quasia. Oh, catch up. Being Bible made so Quasiano. Yeah, this is the year to tell law once. Yes, if you don't, I'm telling you today. The Bible was it? SSS or so far to credit. Also fast have been previous. I'm just trying to nonsense for maybe your instruments. And you know, Modum police station. You know, what you want? Yeah, I'm the show. I'm so say I'm not good. Aquajimi. Somebody evangelist. Amen. Home ya dream. Amen. Just so them rain says them.
Ti aso dem dim kwase ade ye emfa kwam. Wa she bi kesisi umpetife wa ye ko. You born in Chamosiadi. I did so born in. Yes. About the other side. Amen. Amen. By what I saw for when I am share. I think you about that one pride them as doors across. I shall only close through. What me? I shall only. So be Jan Dross. Share. Ewo Krum. Will be them. Empire. Christo Nyako Jan Dross. Them. Christo Nyako Jan Dross. There's all for 7 minutes. I saw them with Chimpremu the land. Akosi Franca odi ama me no papa kura no papa kura umsuro obadi ya we mfa ne amen ba me mu kwate tawa afa dos ju akoya yes up to taw no akoja dos odi akosi Franca odi dem TV no when TV no me ko ya we mfa ne amen o mi adwinu amen o mi adwinu ya babo esese osofo no kura ni babo se esese sofo bia wanu kura ni dia ya hwehwe emre free nanu me su ya sofo babo se esese hwehwe dia free wanu emre free nanu me sho babo no me printing press what say hwehwe yes hwehwe emre free dan wanu if it's as a Friday before no person would be branding teach church members. Next month, okay, so many. I'm sure Bible. I saw for the frequent one man. Mama, you pay the blessing. Mama, you pay the blessing. And city, Mama, you pay the blessing. Team now, my church members, they're team now. Almost in team now, no one was your Maselevia Pamano, Maselevia Pamano. As a Friday no, here. And to miss one so big what of when my brother said, I'm an anyone woman, what to that, what to Miranda, and Timunquasi, I didn't have the woman in Wasi. A brother said, I'm a man in any. Send your money, my place, send your money, not console. No share any penny. I did not see Musheni penny one ran home. Musheni penny, Musheni, member, Tom Rana. Okay. Mr. Congrats them correct, but we are painting and say gone. Said ready to wear. I really told you now. Make us see. I can't make us be so who name the good paint rubber. But you with the painting chamber. So for I mean, just check members will be no rush on the hot and disco. Hot and disco. What is a shady penny? I want running. Now, any change platform. Money, never check my money. Couldn't pass idea. The be. About your wife and son. Amen. Why you was your note before? You wouldn't be that. As a mokrum. To be being honest, there is no God. Hey. I walk about when I mention the book of Psalm 14, verses number 1. Psalm 14, verse number 1. What the Genchi? What the Genchi? I know Sinakuma saying a company or the Genchi or Sinakuma saying, the Genchi and or Sinakuma saying, or the Genchi no or Sinakuma, we say when you're hey, what better so there's no God. No be able to say Nyankopo be any baby. Jimmy Kwasia. Ampa. Kwasia bra penny no promise. Nani. Kwasia bra penny. So the chasing up Nyankopo be now they twaso. What's it was say one ye? Was send ye just any paku abra bono. I am any chiwadi. What's why ye chiwadi kesi? Wow. The Kwasiana Bible see no. And you will be anti Genchi was now would the Kwasia come be a sabbat to both foot mammy no more to bear and on your Kwasia. There be. Ye. I just say, we are young quiners have been quine in church or no Yakwasia. And no Yamato, there be on Tumra in Sana Pie. Oh, the man is Kwasiano. Now, the Kwasian, no more papa so just a Kwasiana Balu. Okay, and Crophobidia. The job no him kwasi afo no oni mom abameshoma the Bible nkasani anko Proverbs 26 verse 4 was it emwa okwase na jimisam wa se Bible man quotation was it nyango pass emwa okwase jimisam so na wanye so no adentia wanya kwase bi dia sem bete taraw wa ayam otomra wanya be jini kwase sem bete akotomra na akotomra okay to see emwa kwase adan jimisam so na wanye so be na so no obeye so no se onu tomra na wo so adi na chi akotomra memuda ho osime muya no yes wanya pe de wo line no na mu no wanya pe we also answer pe na wo so ya yeden we yakotomra because onu wa tomra no di jimi ba yes and wa ba se ka chenchema okay driver banza wanu no watiesi uleni eti wo ye ukita experience no ben kase oba de ye nhia ye kompu be we nya wanya mbewu yeah the Bible
Bible say emwa okwase agim na wanya sa wo. Wanya sa no. Because wo tomra. Yes. Edu anya na wodi na chi a na mo de ne saa na mo akotogotem. Okay. Efe tuaso verse 5 no. Bua okwase agim samso. Ano se bua okwase agim samso. Na wanya na ni so nyansafo. Adenti akwase bitimi kasa te se no nim nyansa. Adenti nyansa ni obi osuro Nyankopon. Kwase bitimi kasa te se no osuro Nyankopon. Kwase bitimi kasa te se no onim mra so die. As na otomra. No okasa tie Nyankopon mra. Ano se bua no no amuna ni so onim Nyankopon. Wanya na ni so nyansafo. Onim nyansa no. Onim nyansa no. Onim sa nyansa no. Onim. Obaka just tie nyansa. But what do you mean? Yeah. Obadi e wan fa ne sanka. Amen. Wonim nyansa. Nyansa fi tia misro. Onyakopon suro. Eni nyansa. Nyansa so ni dan. Onyakopon na so die. Yes. Anu o cho say die ni bone. Bone ni mrato. Yes. Jeremiah 4:22 no. Jeremiah chapter 4 verse 22. Wasi mi ma ya jimi. Wasi ne o man na nkase yetim nkofo bi timo ma jimi. Wo mu nimi. Adenti a wo mu nim wo. Wo mu ye kwasiafo. E di nkwasiasam. Wo de hwe dem na ntiri bi ye. Wo ade adi owo ba. Na branch semeyo. Oh. Ade adi owo ba. Branch semeyo. Wow. Ochesi owo. Ochesi owo. Le de bi mi preacher make am si onipa bi e bewu anu no jimi. Ade adi owo ba no. No ye niam adi owo be ma no. O si nipa ni bi ye niam adi agimi sam enne ade enne oba besia se be mpraduasa. Se be mpraduasa. Wo ni mo madu egu yam. Uni mo madu egu yam. Wo ti nyinse egu anu asate yi. Nti onyim na onyim no. Iti fe bedu press for pebe ni bi no. O ti wo ni mo madu egu yam. Debi. Ate. Enyo bia na se be mpraduasa. Obe nyinse egu a obetimi asa wo. Debi. Nti so obetimi yigu. Na so sanya ma enkoja prayer camp fan ko twampoa Debi enkosu nkwase su se na wo na sa wo enkosu se na ntwemu na awrade wo ye bedi adio wo se na yi se gudia na so me ni alaba na yigu ye na so alaba wo nkola anwo wa shotu nkosia ko pe na mi yi ye no wa shotu nkosia e ba ko pe na wa bo anum abo kosia na no alaba no o maju adodo yes sino emma wo wi ase o maju anyepe Debi sana memma nso if you be say you can't make us be with low sperm count. Then low. Or maybe we crop do so crop butter abenya. Obenyim. Yes okay. Benyim. Do so na butter. Yes. Yes, yi pen ye pe. Debi. Enti di obi ni fie ni se obi fie. Etu nya ba bi no yonko bi di nkwasi asem a. Etie Nyankopon no a. Ni se igo ye wudie. Ye wudie. Mensua Debi. Ha, mensua Debi. Mensua Debi a. Enkoyi wo doba. Enkoyi busuo mo jefuo bi ntwene. Na leta mmesu. Kwasi ya nso yesua. O se wadi nkwasi asem. Enti mi preacher won timase a. Eye nyema onipa ya ode tu Nyankopon bra. Ene je so oye den. Oye kwasi a. O pe wo fofafa bra me. Okofani. O foforo bi a chese. Obi akwasi a e se no tia. Ofaba. Men kofa sebi obi asabe. Oye je fe say tori bi mawo. Debi o. Do no de jai. Jai de o chere kra na yi hwebe hu teach a chere. Ebi wa ya de. Yeah. Ti unima me ka chere di Nyankopon kito o chere obi o kita sound mind. Yes. No ti be twese kan wo bi. Yeah. Kita sound mind onim papa to se do onim papa. Wanya. Me ko tu quotation wanyon eye boni ma no. James 4:17. Eti do ni papa no wanyon no. Eye boni ma no. Na papa yo no se fefi mrem. Yes. Ti the Ghana mra to ope. Ghana mra da ho Nyankopon mra da ho. Ti Ghana mra bi ni sabe ye nto bola ngu gotem. Se Ghana pass no obi ete sa. Yeah. Na ko hwe bola ngu gotem pe wo kwasia. Yes. Kwasia no beji udwan. Eti penfo ka twi e o twi Bible. Twi Asante chapter 3 verse 1. Chapter 4 verse 2. Infante chapter 8 verse 9. E wo mu se wo kwasia beji udwan. Yes. Ga o twa ben. Ndoko kro bi mu a ye mfo ba wo nsuo ho. Okay. Ukofo ba wo nsuo ne achiwa yetimi twa wasu. Yetimi ma wo nwan se twa. Yes. Ukofo ba wo nwura mu a ne yetetew ne achiwa agukura nkeye. Edi ba ne sa na ukwasia na age odan. Odan. Edi ne yisu kwasia gidwan. Ukwasia jese onim se ye mfo ba wo nwura num na akofa nti wa wonim edi wo kwasia. Edi ukwasia ne di odan. Wo be mo atua den odan. Wa kepa Bible na se. Edi se wo tie ne ya hyemra wo man Ghana mu. Me di Bible no me di Nyankopon na to nche na wo hu
nkwasiafo wo Bible afi e bo man no efe mi bo man no okay nkwasiafo man no bebre me hu obi me wo gidi ni okwa sori na obu Nyankopɔn mra so na okwatra so de mai dan hallelujah amen efe ye bo man no o so wo mra wo minister Nyankopɔn ma wo mra wo ministry position Ghana law ne kire say wo kwatra officer de so okoye ni na kwatra officer no anya minister ye ni de be ka kire wo da ho me si wan no kwase no ahwe yes wo ade me kana say ye galam say na ya MC na ye galam say ya wan no kwase wan no jimi fo na wafa de yes wo ede be ye so kwase abeji udwan no what ko bisi mu amanyo fo mechi mu wawe o mu mechi mu wae den awe cause mu bubu mra so na mu busu no mu ana ambassador mra na che mu okay am ko jamra to wono na mfu se be chi timamu ni dabi na nche debi anchichi jese mafudi na nchi be la o sage man enimu yo mwana munimu yo tutetobia na manyofo hemra kwatapa na hemra ombu so mu hemra mu buagu na timamufo no so ndi Nyankopɔ hwedi no se mo ankasa mo value na mo fendi mo body we hu yamabo amen o ma ti ase amen eti mo mama de sharp mo kwa sorry o u ye kremoni ma wa de sharp ko ru anu chi echi se u be di boni eti Nyankopɔ yes ora ochi kwasia sam ora echi kwasia sam yes ora echi ajimisam to transongo di ajimisam a oyo ajimisam ho asudie ba beta woyo tell you utem sabra young girl ti zongo na first ye perverge ke zongo ye perverge ke zongo abiba young girls say zongo must say zongo amalia wa zongo ni mo as abas ye we zongo ni baba musa time then zongo ti yo and the boys must say zongo sa musa bana say musa say ni abas ye we zongo no say we zongo ni mo as and ye chia kromfo a ubon se zongo fo na mu but ye bo but ye kwakwaje Charles Baba Musa Ayuba Tanku Isifu na nye Koran ni babu fo ya ni achi omu sana nye Koran ni babu fo ya ni achi omu nye na fo mi na fo mi ya nti se yi fo ni kwasi afo yi e we free ho Koran ni babu fo ya na omo na ya chi omu yo the wine no kwasi ani ojimifo but yes nkrofobia akoye fraud bi be komu na eye Koran ni babu fo yi ya yesi nim babu yenim Koran yenim se Nyankopɔ se nye sei tu ko Kristo mo abenyo di for trofo ya ukozungu abenya malam trofo oh malam hen wonu TV no malam ya fa remote ni to tra ho awa fa buta wo ko sabo amesume ka wala ya buta ni to na tamu shi fa bota mu shi wala you nam do TV na obadi ya wemfa ne sen amen yesi krom ye ka krom asem ye nti ne sese obi o man mra man mra ye busu am ye ho kire yen ye bum na nso am ye ho kire yen obadi ya wemfa ne sen kan wom ya dwin ni hwedie me bia nkofo bi ye overload no mafa driver ye for overload e wo mo drive ni mu e wo mra no mra na wo mo drive ni mu mra no no abusu we Kristo ni abusu bitimi tanyama ase o call mebium young at me police dem jako maybe say jam o chip you kwa wo mebium ana enso o kwa boch na ba de adum tin ka ni tin ye say enye me say bu na pampam wa chen ka na nam krom e betimi emuni so enkum ni pa ba ko e bekum ni pa dodo na wa yes ama wo ye wudini I'm telling you ampa ti di obu mra so no na mamra ni bu obu so no etimi kofo ye ne ye de eba odi nkwasi asem na jimi sem yes very good te wo tie bi dia Bible ne kasma che Bible asem wo ka na emu do pa emu do na emu odu eti se wo tie mi a Bible ka Proverbs chapter 10 okay Bible nkasa Proverbs 10 chapter 10 verse 1 verse number 1 to 3 was in nonsense ni dan David 10 verse 1 10:1 was Solomon mebusam
Obanyansafo. Obanyansafo. Oma neje niji. Oma neja eden. Neniji. Enije. Ko. No ba kwasia. No ba kwasia. Oyeni na awerɛhoɔ. Oyini maame awerɛhoɔ. Edi nkwa na ekoso afiafie mu yi. O say ka chapter 10. The big edi nkwa na ekoso afiafie mu yi. Young boy. Young boy. Amani maame di awerɛhoɔ no. Out. Boys. What did it? Make us a new hatch. The book of Proverbs 15, 22, 15. Now, see, Jimmy Sam Shabafakuma 22, verse number 15. A Jimmy Sam was a Jimmy Shabafakuma, Natina, a man of a Beman Fiacola, yes, a Jimmy Sam Ebaquala, Jacoleton. Yeah, I knew my Bema Aquala, just or two or boom lasso. Yeah. If you more Francis, but only law on Yatano, the Francis show. I can't 22, verse my sis, April, no. Shabafo of us. It was about such Shabafo on Vasso. That's all you know. Nasacolini. Oh, free of Funa Betchano. Obachano. But it took out the book of Timothy, where I see so few more Francis in Chonconoa. Yes. The ancient of the call. I want to go for Yanko Passam. I was hearing the Indian say before say, do this, don't do this. Yes, say. We say, yeah, chapter 3. Babongaza. Me part of verse number 15. Babongaza. Na so few more Francis. So few more Francis. Any to Concona. Na ye ma ushia Babu. E bit me mo hunyansa. E be mo hunyansa. Afa Christ Yesu mu Jesus. A konkwati. Ube Christ ma be benya Sunday school, benya Sabbath school. Ko kremofu ma be konya info so. Makaranta. Wayo. Be konya makaranta. Eti yatetewa mu se ye we. Eti sankola brem ho no akwara ne tomra no. Na wo ye de wo tretere. Yeah. Ye wia no wia de. Okonkwan mu na no akowia. Wo se wo stop no nkwan mu na kwa nya nkwan mu na mu a obewura ceiling so. Yeah. Do tiano no sa nya mani mu a. Na ye na ohwe no. Ye bisa question wa wo se Jimmy Sam Chichabofa kuma ho a. Ntie so aba ne be ma na free no. Very good. Na akwara ni nyi na se fedie onya akwara biem a onya akwara biem no odi Jimmy Sam ade anya de be ye no. Okay. Obisa se mo. Feri wanyini. Ana woni mi se akwala bon no timi nyin be ye panyin bone. Abe kwasia. Eti be se fe sa be no na Jimmy Sam no afiri ho do ba ye panyin kwasia. Wow. Because you akwala kwasia. Dabi. E akwala Jimmy Sam. Jimmy Sam no. O ye Jimmy Sam. Upgraded one no. O ye Jimmy Sam. Eti so ye Jimmy Sam ye da ba na tia no. Ba wonyi antimi fa ba mo ni bi. Eti edu be ye fa ba mo ni bi mo no dia. Efe no ho no na Jimmy Sam na o ye na yanka wase. No aba be ye panyin dan kwasia. Onim papa wonyo. Ne for to mem no odi nkwasi asam. Okay. Todo timi so kamera si nanim. Ohin won no odi natam. Panyin no odi natam. Onim se no bet ma address asam na ka uti say asam na no krese wo betimi aka che panyin but so obe frown to ma. What you address asam no when you read the book of Ecclesiastes chapter 8. Chapter 8. Verse number 2 no. Was it the ohine no masam so? Was it the ohine enu masam so? Nyankopon tamanti. Woli da bia di nenu masam so. Panyi bi odi wanu kan bia di. Di waje no nanya wa 10 commandment ni. Yeah. Was na won kwa na aware no. Edi ma panyi biara. Yes. Panyi bia wo so na se bia fo bo ne die ma no. Wa so kamera si wani mu di panyi atam. Pentam fi na ni mu nko. Ben pentam. Me nyina samoni so ndi efe ni panyi atam. Wodi samoni. Yes, it's you. Obeti akasa panyin ti what him say yes. What they know but woni natam. Yeah. Woni natam. Oba de fantasy am na. Ti wo ko di panyin atam. Listen, munya yo na kan maba munya. Na ba ko fan sam dia braw. Ba ko fan sam dia braw. See every so hini asam di to me. So hini panyin bi odi wani mu bia na num asam ye den. Di to me. Na fu di wan satam. E di kufu atam. Edi efese atam. Edi joma one atam. Abedi na no di wabro. Di na no atam. Ese di joma atam. Edi baomi atam. Kena na ni edi atam. Oh, dear brother, young boy, mo adi nya sharp. So we yo na wo di nkwasa asem na Jimmy Sam. Wan yo kwasa no Jimmy for. And na di asem be bra because ka ye won sedu abeka afa panyi Jimmy ya address no. Yeah. You're on the coin. Yes. Casabanyansam. Casanyansam. Yes. Casanyansam. Address the issue no. Casanyansam. And yes, Kwasiani, Becky can send me a Bamasabi. Penny
abeti wase abe de open eye Debi. Kenyan sasam obu ati bi hwe nanim di the book of Tito first Peter so for the next penny ha abrante mo adwenya sharp o wadwenya sharp wani mra ho so wani emra ho so Bible cast much now it atem di anim ho no ma me kan sam wenche o ma me quotation me famna kra influencer okay who depend atem o quote the book of Ecclesiastes chapter 10:20 Proverbs chapter 12:15 okay verse number 20 and no me ohine wadwumpo o say ohine kra na o president and no me no wadwum because president Jimmy later yakopon ya kan sam to no mantia yakopon be punish na ma wo punishment yakopon de ma mo ebi ni dia okay minister punishment yakopon de man wo odi be man wo na nipa pempem o dam mo ma nipa do won sesi fam a wo ka so me fam wadi dabi na yesi kan sam chom da what the Bible can say yes you can send chom da na you can send chom no omutie obo mo mfa atemu no yakopon so betwom ka omo bia mfa no ni o no me ohine wadwum Bible say no me ohine wadwum no me on the phone e wo debre che dabi ewiemu no man de won ne be ko Bible say onyankopon say ewiemu no man poti say wo kasetia opanyini bia wo de won ne be ko do voice ne be dey ebeko na entakrabos akasem entakrabos kwanim lo bia di o da say di wagya ne dey unani eti wanyo be peke akodi adanse atia wo ewiemu kasa Ezo 22:28 verse 28 kwa was it enkabu to seven tie Yakopon eti ben kan semuntie busu semuntie onyankopon na o ma mu pani na ma mu panyini so enome no die no anya ba bia you very careful they very careful yes who pay issue bi dan ko ya address ni ye chemuchram abiamu ye moayen enu nyatem didie da bia so unfi no when him say and say hey papa brante twa ye yes adiamanie bebrawo nukrem adiamanie bebrawo twa ye yes ayen kwasi asem ne jimi sam nukrem a but emratu duo no ubuso no eno na e problem me tram de ba address fi ba bi na de ba kofo de jimi sam okrom papa na nye no o ma ya frititi di ba be sin ne na party boys and party guests ma ya ne bi because e bi enwo obi edi atama wuko wo face judgment wo wuko misu obi kwa wu di party ba ni party ba no wu ye oh di odo kwa woni se dia atom so omkra dia economy na ekose se ko dia economy obi su kwa so on the officer still wa wu officer the party that's what power oh ko mo agenya sharp it is what you want mu di atam kekan sem bia mfa kwa mu amunya very very careful papa na kitansu so o kan Proverbs 12:15 tie Bible Proverbs chapter 12 12:15 verse number 15 yeti obadi asa Bible nka se manya wo jimi fo kwantine ne so o si bi ka se obi be catch as apostle go just snob obi snob de nkofo ka bi a kire mi e ka bi kire mi a chew papa tell me snob me ka so bi crazy say this man dey crazy me dey crazy I don't have problem na that battle no ube dey crazy man me na m ka kire ya won se bi anya won na be nya wo kire ankofo mo ye ne amra de o ye ne be bro da bi wo agenya sha Bible say wo jimi fo kwantine ne so me ka se wo jimi fo na kwan etu ne so ofo said no obeyo na do tie foto na do tie de mi kan no oyo nyansafo enkofa sam nyeden emre no enkofa sam emre no enkofa sam say you tell ye ni panyimfo ye ni panyimfo dealing with issues panyimfo say ye no mkasa okwa fa so tibi kodina na otumfo atem di do man here atem my dear brother you very careful ochi na wudi na atem togbe na wudi togba atem my brother before you better so be your hene no yakopon na pagya no adina si baby o adina si ya kron o abro no bie wana you very careful say ni pa no wudi na tem na wuti baby o so camera si na obesi wuti asesa wuti mi hwenanim ya man say wunni ni meet one on one ntu hwenanim o tibi di otumfo atem opem so hey ewa akukuduro papa bibi nko yi a yenka se wotimi nche betimi a kire wadwene na otu ono ko pese wo padwe nchire First Timothy 5:1 say na pompo wani do ya brand na wotie mi a hwe na se wani susu a emetre social media wo pompo wani me pompo wani enche panyimfo na mom no tunifu se den eja me na mtro Bible no me ye printing press me na printing Bible tunifu se den eja me se nyankopon nim se wotu panyimfo se eja be den betiu eja betiu yes
nya kamara ba so si wan magi panyinatam Debi. eti why no kwasia no jimi fo Romans 13 Romans chapter 13 verse 1 etifia sam wose me kasa yɛne ɔman ntam asɛm yɛne ɔman ntam asɛm moma akra nyina mmɔ mo ase Bible say moma akra nyina yɛdan ɛmmɔ mo ase akra nyina mmɔ mo ase ɛhyɛ tumi a wɔne mo nyam nase tumi a word ɛdan ɛwɔ ne mo nyam nase na tumi bi ne hɔ tumi biara ni hɔ gye de firi Nyankopɔn na tumi a hɔ no na tumi a hɔ Onyankopɔn na ahyɛ to hɔ Onyankopɔn na ahyɛ to hɔ etu obi a ne tumi ne di asie no tumi ne bɛdi asie ɔno Onyankopɔn ahyɛ to ne di asie ahyɛ to hɔ na adi asie ati dɛ meka na se ha ɛsɛ wo ti asie sɛ ɛfɛn sɛ ahemfo esi ɛdi ɔmo sisi nkonnwa so ɔnyɔm pɛ o dabi ɔmo yɛ ade hyeɛ yes eti sɛ nyɛ bi wɔ na ne nipa ne ɛno panyin ɔnyɛ deɛ bi yɛ ɛnyɛ nkɔkɔ ɛnfa ne kwan mu a kasa sɛ wotu panyin fo panyin bɛ tie o wɔn ti asɔ no a nukule mu kakɔ bi asa bɛ mpɛ duasa ɔkɔ yɛ billboard kɛseɛ ɛna ɔkɔ twerɛ sɛ nana o bɔ ɔman no nyɛ fɛ na nyimfie Yeah. na ɔnyɛ bisa sɛ hey ɔkɔmɛnsa me na ɔsɛ me bɔ ɔman ɔsɛ nana sɛ me ntwerɛ wie ɔsɛ wa wie ɔsɛ nana me ntwerɛ wie On see full stop here. nana kɔrɛ sɛ full stop wɔ hɔ a nana me ntwerɛ wie yɛ mɛsi full stop mɛsi nana o bɔ ɔman nana me wie na wɔtwe awie yɛ ɛna me de awie yɛ no bɛba Oh. eti twɛ na me ɔsi ntu aso yɛ de ɔsi twɛ na me fa nkɔ so adeɛ akyi na ɔde kɔ sɔɔso nana o bɔ ɔman ho ban ti ɔmpɛ ne wasɛm mɔsinya de nti na bɛyɛ busumi ni wagya nana o bɔ ɔman yɛ gu wɔ saa ɔsi mi wie me friend sɛ mi pɛnti na asa pɛnti na asa nana o bɔ ɔman ho ban Oh. abanjeɛ mɛmɔ wakɔ ne nkyɛn wɔ ni so Debi. kɔkɛmiɛ mu abo Share. ɛdi ɔyɛ ne bɛ Pa ba pa pa. ojimifo kwantene ne so sábà sọ jìmífọ ní kwan tí wọn nani so na de otie futuo na di o tie futuo no ɔyɛ ɔbɛ ɔyɛ nyansafoɔ ɔbɛ nyansafoɔ deɛ mi ka ɔbɛ tem ase Yes. okay the book of Proverbs chapter 28 verses number 7 28. there be Proverbs chapter 18 verse 2 18 to 18 to Okay. 18 verse number 2 no. verse 2 Ɔsɛ ɔkwasɛ ne hunumu anika. ɔkwasiya wɔ wei oni hunumu dan Ɛho anika. oni hunumu anika Na mmom no. na emu mu So no bɛyi na kɔma die. mi kase ɔnyɛ kɔ ɔnyɛ mi Oh. mɛ kama dwe kyerɛ mɛ Ɔdwa. kama dwe ɔdwa mɛ keka Yeah. ɔsɛ ɔkwasiya wɔ ɔnyɛ dan Oni ehunumu anika. oni hunumu ho anika sɛ yɛn kɔ yɛ adeɛ ne hunumu dabi Na mo so bɛyi na kɔma die. na mo so bɛyi na kumadie abɛkeka ne bo so asam mo nkeka wanya wobɛnya ɔman anim atamuo wɔsɛ kɔnya nyankopɔn anim atamuo wanya bɛnya ɔman anim atamuo Aye. wobɛnya agya no mu atamuo Yeah. akɔnya onyankopɔn anim atamuo mo de mo nkeka Proverbs 28 verse 7 Proverbs 28 28 verse 7 verse number 7 Bible nkasa deɛ ɔbu mmara no deɛ ɔbu mmara no ɔyɛ ɔbɛ nyansafoɔ me nam twerɛ Bible no Dabi. ɔsɛ deɛ ɔbu mmara no yɛ dɛn ɔbɛ ɔyɛ nyansafoɔ ɔbɛ nyansafoɔ toa so na ketewa bi toa so ɔtoa so a na deɛ na ɛtoa so wɔse Aha. na deɛ ɔne ɔhwefoɔ na ɛbɔ deɛ no ɔne wifoɔ bɔ no ɔhyɛ ne gya aniwuo wohyɛ wagya ni wuo Ah. aberante ade ho abɔ korɔmfoɔ wagu papa ni mu ase Ah. na moyɛ akorɔmfoɔ gang na monam na mobu nkurɔfoɔ dan ni mobu nkɔ bisi wɔ bi tia kura ase ɛna ɔno koko no owia no lonka Oh. Ei, Olonka. ae ɛti wobɛwu hu na sɛ ɔfa bɔtɔ abɛkye no ti before wobɛhu sɛ ɛti wobɛhu sɛ kokoko so ate no Na che. na kyɛ ɔkyɛ ɔfa no lonka nti wohu sɛ so ate Konsa bɔtɔ baako nso sa o. dabi Ɔsawe baako na ɔsawe baako. no anyo lonka baako ne kɔ ti before bɛhu no ɔte village hɔ bɛwɔ so ɔde ne saa na ɔnya bɔtɔ nsia gu hɔ wate aseɛ ɛna Ɔdɔ so ne kɔkɔ panyin afu. bi yɛ kokoo krakye ɔte akura so na ɔbu nkurase fɔfa so wadɔ so scale no ɔkɛne kokoo bɔtɔ nwɔtwe a ne deɛ mmienu Ei, ɔbrɛ a ɔnnɔ kokoo Eh. adɔ so scale no ɔbɛsɛ ni saa badeɛ mfa ne sɛ nka Amen. wɔbi adwene mu Amen. Amen. mesi wabu nyankopɔn mmara so a wo na wo sɛ wokɔ woyɛ nkwasiade Yes.
eti ekobi oya kwasia obi a on family anya adwuma obi a wo bu Nyankopɔn mra so hallelujah eti o mind nim so saa so na tie pepepe eti hwo wo ye ntie mfa kwasia mo bi keke eti wo di kwasia komo bi onya kwasia de Nyankopɔn se wo atamu kwasia de nya kwasia de kwasia ni modu ni weti ni wo soro pa papa to di komo bi a ye low person no ade na ade man nya obekwa mu ye we do man nya ma die no on kwaye die mu oduro no obadi awen fa ne se wo mi adwini mu e se wo tie me no pe wo tie me na wo tie me awie ya mo adwenya sharp e die na wo ye che se wo di nkwase asem anu odini di obu mra no bible say di obu emra no oya obenya safo di obu or respect law oya obenya safo you respect law oya obenya safo you respect law oya obenya safo na so 40 aso dem say emra twamu a oya nya safo dabi wajimi mesi benya mesi be di foot topic ni ba beto bible ni be baba ebe bow off do obu mra ni obenya safo say do obu or respect mra no obenya safo oya benya safo na de ode ho bo na ho bo ahufo no o se ne jani wo so papa ni wo du kokro bi mkura na bible so no nyansafo mo okay nyansa wo Proverbs 13 verse 20 eni nyansafo mo eni onyansafo na ni onyansafo na dan de an nyansafo ni nyansafo mo na dan ni nyans eni onyansafo mo eni onyansafo mo eni onyansafo mo no ada ni nyansani na de oni nkwasiafo bo no na de oni nkwasiafo bo no huna mane papa de oni nkwasiafo ebo ni be huna mane oba Isaiah oba Ecclesiastes 7 verses number 1 Bible nkasa 7 osenkafo verse 1 what's the free 9 verse 9 no mama na straight what's it ema honhom pre we bohoro ya brante ne wutie mi ema honhom ewo mu ne mpre we bohoro ewo abohuro ho na nkwasiafo kukum ena bufo tie nti wan na edi nkwasiasem wadwuma we wan tune ne bu afu enya obi aba wadiem wan tune ne bu afu eti awade nu mami ne bufuo enchana ba papa ebufuo enchana ba eti ade ntokwasam na apie fie Christopher mienu nkramofo mienu a enwo konkwasi antokwa enkwasi antokwa ne chese mu nni mra so eti moti wo no tufuo keke na omo wo no ba ma bantimi ni butimi fufu won wona mo na pemo ba no wo fufuo na omo ye no di nkomo na bufuo aba wo fufuo num amina akasa nkwasese ne ba me se mankasa fa banchiri atumuntam na fatumuntam tuma na idea na oje ba me me pe kwa da so fufu ne obeso wo mem na wo ma wo ya fufu ne ni o aye ni sai me catch up ye ni sai na ba me ye di wo ma ya pem oba yi ene na ba giga na oba na bomode anu ayi fufu no so ja to fa bam da ma hwan kwandi wo di fo na to fa putu kwa na to a kire ene game na se kwa se mo fi o tese fufu nda fam enkwa so awie gu moni na wuo no no be kofie ma awadu fotimi ko mo mani enye se wo na nkwala yi nkola no kra no panyi wo mo 11 years not da jai ma jai the parasan ketenkete no but no musu keka o tanye me no mo ye no e horror film nkwala ni huru bi da eti su na nkwala ne ye dai o musu once me kase when we TV no kwa yi sunti papa wo ye mo nhyew sa de na wo ye wo ba anim ha de na ye wo ba anim wo bo yiri wo ba anim wo bo yiri wo manim wo bo yiri wo manim ma me wo du kwata wo manim aye me kwa panyi wo di nkwasi asam wajimi abadi afani senka amen wo tumra ye nyi o ye nie kwatam what the Bible na say wan yo kwasi no jimi for me se wo krom e wo nwumam yes wa fiafie mu nso a awo kromo adwuma fiafie mu awore fo wom anu odini ba dimi butimi fu wajiru motafeni ni rinsam just sa week na bufo na ba na ni yiri hwa TV ni yiri hwa TV odi kwadwuma odi mo kwadwuma yiri hwa TV bema na yiri mu WhatsApp content na wankasa no yiri da piam na ubufu anu aloko pianum na yiri sabi wo yiri da asaso papa dia no papa dia na wuchira yi ama sabra mi kasa yi u be da be 3 days wo ma fie da be bia wonim sa wo yiri sabi o ya young girl anya muase na mo no ne do so ka inside papa wajimi ne do so ka inside o ena awon nkola no wa ho asaso ho wo ma fie kri wa lock down no ogie na so bebu da nani ane so another problem papa dia na wuchira yi wo di nkwasi asam
papa ɛnu TV no yes akɔfa remote ɛnu TV no dabi fatu ɔna pa betra hɔ ɔba de awan fa ne sɛnka amen maame wadu kwa tama fa ukun giga ne fei ɔso woni dia na wo sa de ɛja wo de bo charge na nya ɛyɛ ni kyene didi wate yɛ de ni kyene didi ya wo be so ɔba bi wo ya ukun so woni wa aduane a me support ukun but asɛm bi a wo ka wo akyire no ukun suro ani ohun tutu because aduane mu no bitimi di fam yade ani nkwan na ni afa ne nso asɛm de akyire ti ba ma ni fi kromba no aton doko ni ai no afre ena antiacros ena money bra jo nkasa ma me why ena on me yaduane a woni onka de waye no onka de waye no dabi onka de waye no dabi onka nsam akeka wachi dabi bi kan sem bia na be ma aje na bai wa wuche yi me yam hyehyɛ me ma me yam hyehyɛ me ma yes se nyama na wo ya na wo to mra ajama wo yi nkwasa sama mo di agimi sam oba dia wan fa ne sanka mo dia mo nhwa dia bi wa me be ya dia bi a chama mo nhwa nyama bi anam krom bo wo se na ebi di agimi sam oni so di agimi sam ma me awo adini o awo adini enso hwe risky hwe ade bi wa ye akofuru moto ya wakofuru ye load am ai niku we are sure say motorway say a mistake here ka kolo she chiri ya bushia wo be hye bushia se kwala nan won say be man ni nyanse ti o she helmet ena nkwala nketo na wo bie ni helmet yo she chiri kra na me nka say be mpredua sam nkoto ka o dabi ba ade na my very dangerous yeah papa nti de me kai tasem si a Ghana for be but bafri asia mu ye mu di nkwasi asem why yes nkwasi asem na fanya santu kakra esre mu papa enti uma oba tabu wo moto nti a na zi load we dabi wo moto nti a wo yire mfo ka wo moto nti a wo ma omo mfo ka ade nkwasi ade na mu ye me cho we say won ti ase o we die wudie na beba ya eji fisi ya wo man say yenye moto say dabi etu obu mra so yes obu mra so yes etu asati di nkwasi asem ne die ba de agimi sam James 4:17 James chapter 4:17 do ni papa no ayo no oni papa pasa dia ye wa ye enye ya bone ma no say ye bone ma ntu atom why ye bone dia the book of 1 John chapter 3:4 1 John chapter 3 verse 4 o se do ye bone no o ye to mra na bone ne mra to atomra tietia moto fa hu de so sa den atiete moto ni fa hu de so obere no ye moto ro aye ni say dabi o man 2 seats pe me wa me ni twi kra me ko school kra me tini twi say moto ni moto mu ye fa de dade ponko enu ye mu sakre no mu ni we mu ni nya dade ponko no ponko na nkasa kra ye man lori say ponko ni ye wi ani din di ba tu we ni ya o ma o fo no sa dabi oh yeah che sa ponko ba ponko na nkasa o ma o de one period da fro ni say o ma mo fro ni say ma fry mi nu o say de ko no another one the Jimmy Sambi asa koso another one ka elodu yeah we dey obi akofa preko da bi preko man mami awun dia ma mo ye adan onu mo odenti ase wa mo preko no su che moto na muti su preko no okol we te kura na che moto no o su si moto wow it we say no ya mi ya say police ni be hia no oba so omo gia mo chi preko no yeah enyema chupe we mu na ngini sika mo nyi preko no ko police station simple mo di preko ko police station next time akwa no obe steady simple steady obe say hey ya anyi me hwi o mo chi preko no preko because enye sa ya nchi preko no a mo nsu anyansa yes do se fe o di preko no ko froze moto sa na ye beji preko na froze yeah mfamfro as be kept me preaching o man ni mu ntie mi tie mi say ko man ye we state farm and ye we ba bia ye wo mo an ye mu agu a anka nyema bi say ye nchi nipa no ye gi preko na ko o de simple ko ye di ko ye farm ye de ko preko farm du be komunu na mi se bi o preko fu o nyan o mpoji ma preacher mi si me ba mo so me address no me shape country no yes me da o nyakopon di o de so me dai na me de ba it be preach ye prophecy and ya keka fra
enya se be janda me bie da bi me kasa nya na flow it is a won ti one your friend yanko pass mo nti ase da enti wo time ya wo time kwa me mo bia so achi e so mo de kwe ne kono train wa do do ya chi wa nu eno ase bu nkofi agi preko ne fi yes is preko mu aso che moto no ade am ye very risky ade enu da kura no preko ni tin ko aso si moto ni tai samfu kwa ni edi enti we say na wo ye ede mrato wo ni na etwi fam no ni na etwi fam ni wo di preko no kura wu ni na etwi fam preko ni na etwi fam ya nya boabo bi kotu baabo che so we nya obaabo ya nya boabo ni sa debi enya so ya bo enti na o che sai sebi wo be maabo enti wo kwa abrochi nyema bi won mo ya omo di baabo na ewuru wo papa be say wo be ko no na mmoa no de oba abo no fa hu di ayi ama no Ghana ye memmo afo ahu debi omo ya atamfo so nyema bi wa sebi ba bia wo be ko wa abrochi a otwe be hia no na Ghana otwe hu ya no odwane yes we share enemy nam share because abrochi no otwe ne friend share no dimirika no abrochi no e pet ha o meet yama moa no enti sa nyama no mama moa fa wo de fanti e de nhyira bi ma wom so de wo pa me se wo pa wo de me jamaica wo se won tema sa wo se de me kan emra ne bi di su mra so de no a wo man wo do no asab ye kobo be se fru mo nchen no ye ko ji skani fru oni ye bebu mra so ha risk na be hye nokre wo mo hona nse what you make an say yeah me preach say you be na say di tum debi you be na say di me you preaching say you be na say di tum aka amanyofo enchi tum no amwa yen me catch on plane mun chesi kama yen easy go sikana no ya chiskano simple you know be say we continue no it is obi case here edu ye jeni baako 10 years na baako ye jeni 15 years and 25 na another one case nso ye se buguru so ye jeni another 20 years ekoka wa ya ye 45 ne sa case edu na eda no so nyina no ebia e ma ni mfie 10 years 10 years adan ba sem na me kan etiepi hon a ye uka babu a o si uka the book of the person me quote and anami nchema na me nyame fa topic na mra Exodus 21 anami me nchwa na me fa topic no me fa topic mra yem prepare yen famre o sinentwe odwan anyway anem o Jacob baba 22 verse 1 yanko bawnya obade awu yemabo agi akra sem kra ni obi akọwiade obi ya boni anipa na ye no Exodus 22 verse 4 so hunu kro no was so hunu akro ne e wo ne nsam aban firi 1 no 22 1 so obi ko wia nantwie o se obi ko wia dan nantwie obi ko wia nantwie ana odwan obi ko wia nantwie ana odwan ekum ana oton a no akoton odwan no kum na akoton odwan na onfa nantwie num si nantwie biako no anem babu no baka se babu no baka se wo ni prison ho prison here udifo notorious dem phobia we nantwie nko da bi oso bi wie nantwie a onfa nantwie num esi mi nantwie biako na nem afisi baako na se wo hye nantwie obedwane to na awie o man sika ni nyina monyi sika no enwan nan si onwan baako anem ko yo dwan baako o si yenye odan enwan nan nya de ensha nan na se wo cha ponche na udwane on sa how so on fa nkotum ko feed tuba kom no prison in choku no bia bia mobile phone say community we near diamano no prakrom the whole circle area no yes anyama no man tam of faria and crying mguasia ma and crying mguasia ma yes we got them fine you got them because you never say papa you got them say share the papa okwa twisi the papa friends ko wi mobile phone and they say opera for 3 months on opera nya stage ma krombe kama enti mrano bisamo say ye Christopher na giri for dia emre bi won ma mum ye momodin ye sachirem skano nyaje eska mai
Kamai. Ama before Abeka so beko jail no. Yedima why Jesus can onye den. If you better say baby atias here. No be akwa to obehu say. Nyamum ye momode ne entuto mra na sabi preduasa. Galam say na ekoso. Ekoso. Wanya mba chimu sa o. Yo. We catch man nyam ba chimu sa. Amna no be pie fi mu ha ya che no. Obi asi di se ba mra. Obi asi bra. Obadi ya wemfa ni senka. Amen. Bi pacha hu. Enya be bi koso okromo ho no kwase anu agimi fo. Eti nere obi enya mane no a to de bi ye timi chi obi de ne famra kwan so eni ohu di manipa. Ene ye wan ho. Eti sabre wo tibi se ne hu be na wo mu. Ehu be na wo mu. Tebu ani de ne famra kwan so ne hu aba. Mo be so but obi still no do mra o de atete kwan na mu obo be so emra ne chiwa o be lusu bi na mka che we be ma o hwe be mo I'm telling you we table sense o we dey Jimmy ebe mo one time we dey Jimmy just now the cost one Jimmy said the opposite ya did atam cost why the ope be say ne ntwene mo ya stimi no oba de van san kan wo mi adwen no ti say wo tie mi na no pa wi na dwi ya mo adwen sharp why no kwasia no Jimmy for so Bible say yanka kwasia but microphone din kwasia sam Bible Jimmy sam microphone din Jimmy sam me say obi wo ya gentle pa so sabe pe wa Jimmy okay wa Jimmy wo ya gentle pa wa Jimmy sir me say obi a pasa enyo bi odwala botai o okay sir Jimmy Simon Crawford, Yenzo, or Jimmy Ashakwafo. We adwuma panyin pa no ache work na afa no office. Where Jimmy? Afa no wa fa work office. Any trim what do you? Oh, abai wa wo so dwem sabri. Pa to beji golf. Adazi. Obey mo sabesi fam. Baby try better social media and the manager way I am very bad. Where Jimmy you know guess I'm telling you today. Uwe krasini baba. Ako ba fan sanka. Amen. Aden. Wan tiye nyina NCP amma Kristo ho ban. Ammo Kristo ye ho ban. Abum na so wie fe na so ube keka nkwase ase me bi animu ase. Oba de wan fan sanka. Amen. Wo mi adwene na enne mo adwene sharp. Nipa edi agimi sam dos. Me si obi hwa me sa be na agimi sam na agini dwan. Akwanyi se to obi no eba de bi ni nsanka. Onya ni nsanka. Nsenka obi ne ba ne ntia ne ba ye ne ba enne ne ba no wagi onua ba asia aginsam enne ohyiwi cha ponche ponche kura huna no jani wi cha ponche okona wi bonano a ye ponche shuru wi na bonano se nankato o ma so mi no wagam se ene kumo obi ti meshi nyani ala balaba so ochi bia o mi kosia yes okay ochi abre wo kwa fosa young girl no kwa abre wa lie ono ti bi fra abre wa sa aze wo nana no friend na sa aze mo adwenya sharp yes na go pa fan sanka amen Bible say me nka say me Proverbs 13:16 okay Proverbs 13 verse 15 Proverbs 13:16 onitifor oso onitifor oye na de nyina nimdie oye na de wo nyina nimdie no kwasia on threat na jimi semu Atrem tese bia kasa kwa bia no ayden obiem extension oye tese o fita gimienu extension woso okwasia de woso onitifo de nse oye na de nyina ni dem bia ba ya penalties my take lesson oye na de nyina onimdiem nanso de na to aso woso okwasia on threat na gimi semu on dey say fake credit fin wa spend just the we bia gimienu Proverbs 10:23. Abumuyo. Eti abani sanu ni peni Jimia. Abumuyo. Oh papa na agro na midi. Hey, me di peni atam kasa agro na wudi o. She. Abumuyo. Di peni atam na kasa agro bi na wudi. Me yo man sika me kan chere say yamfom so. Listen to the Bible. Abumuyo. Bible say. Abumuyo. Ayo kwase agro. Na nyansa ye hunumi ni pa den. Fe. Nyansa ye hunumi ni pa fe. Se wutie me na enka wonim bidie enni bone na sam mra ne chewa wa be ka se eyamfom so. Bible se min tufo ne Bible se min ka se mo Ecclesiastes 7 verse 17 Bible nka san kire me pacho o se nka 4:7 verse 17 e ma bone fo sam no wutie me ma bone fo sam no so wa na wanye kwasia la show ade na bubu brema wuo o se nka 10:13 to 14 okay o se ade na obebu fie num Ewu kadie bia hwan kwase di obi be o se won fie no wo be gye Jimmy Sam hwe be obi ko ntokwa wo ye carpenter for mienu
Carpenter for me, Akasaka Dadwan Tam, Dadwa Keke. Akasaka Saba Muntamoto, Kwaku Jai said, no, Moya Diakos. Moya Diakos. Moya Diakos. Moya Diakos. Ye Patamo through. Why is this woman Tiasia? Who no more so I am ye a dayo. A da pampamo. When you move fast, we see back one. But when some back one, catch us a Charlie Yen Senior can be a one of them. Eh? Can be a prophet Kuntoka. Kayomoko. And so Baby, you know, almost you on back one sorry you. Yeah, one sorry. Everyone sorry. Let's go back blog so and one woo. Just oh my passa. No. Ah. Mamma for someone knows. One year Quasia. I don't know Brema. Boom, Fianwu. One sorry. I'm moving I bassa. The fed you only the Contoquano better from. If I said it now. I bassa. I dare. I don't class some granny. I got some granny. You mean no Dawson? Huh? Dawson, do. Yes, some granny. How about you, Mamma? I mean, a Christmas to us with 10. About 10, verse 13. 10:30. Then no more some Vitias here. I see, Obu Abacano, Ukusiano, Nababa Wabon. Sabina. That's it. Nipa or Casas was a Siano, a bufu back to Sia. Wow. 79 was a cafono. Was a man pro. A man pro. A buron, our buron, Sabufona ba. Yet you jai, baby, a love warning yet. I won't come from Crow. Omo level grand crown, Omo Obitimi. Omo from Cromity, Obitimi from. No, Quasia Fokukum. Quasia Fokukum. And a buffo, the buffon a bow of him one shall be a good contact. There will be so a bimson. Capum. Yes, some crane. Have you muja? And what is a massa? We are bad mass. Who my Siboko? Yen Siboko. No, young Fantin Tam was rare. No, young Fantin Tam was rare. The tip and a pum no more Quasiantoqua. Almost in Quasia Fuku. Tip and a pum. And of their brain. And of their brain you. Now, comfort him when you are hands on the baby from. Almost said the Yasin. Almost said the Yasin. A dear Necos to a Ghana. A dear Necos to a Yasi. About you, Mama Amen. About you, Mama Amen. The book of Proverbs chapter 18, Proverbs chapter 18, verse 7. Proverbs 18. The part of verse 7. Casababon. Or Quasia, I don't say you. Quasiana, say you. Nana, no Fafani, Crafty. Fafani, Crafty, Gios, no, me making up board me to be corn tap pum. What ya quay? Nissayan Abanu. Nissayan Abanu. Very bad. Nissayan Abanu. About your winning Mamma. I mean, no, but my woman, my way, fear compound house. When I come consult walk also. Tonina Rosso. But Drosso Koji a draw. Any. No be better social media and a babu we abro for your bed die. And my brother, right? Also a pretty babu. No we lie. Also babu become them babu. Or conforno. Babu for the babu bed die. No conforno condemn. Oh no, I saw check who background. One nana sabi previous. I was why conforna. I was saying pay Would not know. Or said the previous. And you will be. Okay. It will not sabi and done a Very good. Nana fam. Okay. When champabua. Very good. Nana sabi wa comfort sabi we jeans. Comfort the jeans say. O jeans ni kambu. It also we kambu yi. Obuoni no ma dada. Wadada. Pasan space. We take obu comfort space. Esa bo watch. O say the team. Etin sembi wa men ka in the mesh bible. We jabo dia no kura mobile phone. Minimum comfort sabi they believe the bible. Oji Bible ni dia. And also besanso.
But you will be muso so no be so afadien wake up. Na be babo for the babo abeda. When I catch babo for the babo abeda die. Yes, Edi abofo take you slaves. So so you slave. Go jeans nya comfortable. Debi. Comfort ko she jeans. We ja bodua no kwa phone. No. Oh, nana no first ono di bodua no bo say check crowd. Dinner short and a crowd. Who we a content creator. Na wo frefre. No frefre. Person we invite. Comfort invite. Yes sir. I didn't never be one more. I never said. But me Jimmy some about your wedding. Don't condemn the creator. The creator obi yen kwasi ade yen kan kwasi ade nchene. No. Believe Bible. Only Bible me fato die. The Bible so be ntwese Nyankopɔ bi no. Yes. In comfort ni Nyankopɔ. Yes. Comfort papa bi no be ka say, papa bi no be ka say Nyankopɔ say there is no God. Onim say Onyankopɔ Only Nyankopɔ. Ono ano so onni na chi. Oni ntweche No bi won so di Nyankopɔ di. Ai. Eti obi ani lame. When you attempt the obe. Now because abrofo take you slaves dia. And also can be. O can be. Because near me dia abrofo dia ma aba. Dia ma ye. Who was I name no social media. Konfu ba o ka wanu lipstick. Konfu ba we paint wanu lipstick. Eh o dia. Pa yan konfu bi say tete konfu no paint o paint o manu ana. Tete konfu ba o be paint na no. Paint na no da. Obadi ya Vanessa. Amen. Konfu ba we paint wanu. Akalesha. Ebi. Anapa. Ada we slave. Obadi ya Vanessa. Amen. Wo mi adwin. Amen. And then what do me? Amen. When wanu muti. Debi. Oh. Now you the Bible na be dada. You the Bible na be. What's wrong with the jeans are dada? Confirm apa. I'm the shoe are dada. God na no mun shoe. Debi. The shoe are dada. Adiasi. Confirm kita we friends say iPhone 17. Ojabodia. Ubodia. Kita iPhone 17. Obadia we Vanessa. Amen. Na first mo nya hwem na mo we. Ukra na kamu ni fiu. Obadia we Vanessa nka omi adwin. Amen. On fanti asiam le nyina. Amen. Na be dem kese le kwese ba. Debi. Ugo ye fu su nya hwem na so. We judge hwem hwe na. Wa be fa fu. Anana. Why ade? Obadia we Vanessa. Amen. Omi adwin o manti asiam. Amen. Bible ne ka sama kire ya. Mum ye ntie de Bible ne ka. Bible so Nyankopɔ se ni suro nyansa mfiti ase no Nyankopɔ suro. Wo suro Nyankopɔ di Nyankopɔ ahye de. Obadia manti asiam. Amen. Omi adwin no. Amen. Ene no wadom. Amen. Ene no nkwaje da. Ene mama ho. Yes. Na me ma obi asabi. What boni mu no di nkwasi asem. Omi adwin no. Amen. On fanti asem. Amen. Proverbs Bible say my one na mo tete nkrofo mo gigi nkrofo kunu mu no. Mo nhwam yiye. Obi tina wade ase nkwaje na wade. Debi. Kwaje na wade. Kristo ni Bible nkyerɛw saa. Nkyerɛw saa the book of Proverbs chapter 14:1. Verse 14 verse 1. Bible nkasa. Obanyansafo. So obanyansafo. Osini dan. Na oba kwasia. No be so obanyansafo ti awade ase akyekyere aware papa se ho. Eye no. No oba kwasia de sadwiri. No ni sabe dwira awade no. No oba kwasia bi fira bi ni sabe dwira awade no. No be dwira awade no. Ugo bi so esle queen. Jenko for awade. Wada na antete nkura na. Oba de mi adwene. Amen. On fanti ase mra. Amen. Bible no truth mo adwene sharp. Woni mra ho so wanhwe ni ebenya nuabo. Wanhwe ni obi bebo odua, obi bedi wawu. Ba ma wo hwe be sa bra yi. Hey, abrat mo adwene sharp. Yes. Baby ane nam no girl na wudi de chi wona na eto brede. Obe how odo beto trouble mu. Odo beto trouble mu. Kanie no ankoto fidiem. Kanie na fidie yiw. Oba de mi adwene mu. Bible so oba bi otima ba medi panu sinida. O can't the book of way I never work kwasi another in where Proverbs 6 Bible nkasa Proverbs chapter 6 me part of verse number 26 verse 26 was so Benjamin 40 Bible so Benjamin 40 and obede me di pan we are Proverbs chapter 2 ni ya can be sipan me ko commercial break yanko Benjamin 40 was so Benjamin 40 and obede me di pan si obede me di yan pan si obede me di pan sini abi obi re chine nkan ne body aboni kun kwan pano na wote won what is gas spending their mama na trakoto gali sokis na wudi se woni gale hu
so Benjamin for the Bama be deep on the scene. Adias, na man no amok of Jim Crawford, Casama, ultimate Freba, Bana would do Babs, who your Baquasia, who your Casa for, yes, Casapole, or Casa ye, or Casa ye, when you read the book of Proverbs chapter 9, verse 30, verse 9, verse 13. Was it Enquasia Samuco, or Baquasia, who you are Proverbs chapter 2040, or so Baquasia, or your Casa for Tibon Cotton for one Mushi, and a Crodo, or Bow to or Bow Humpe. Hey, what in your shop? Auntie, Auntie. Hey, Choka say yo, yes, Choka say ye, yes. I am no yana uyo, Nano Yano, one chenia, Edimusio never my war. Du Cremois. Body of me, amen. Isapro, Amen. Media me Casama, show my no, me to frame to Shabre, Papa so Palmas and yes, or point my man, than Yemo. So who pe content. And Chessa sabi content no for him a beswadi natam. Debbie. O content now penning Chessa kofa sabi preduasa. Minister beswadi natam. Debbie. O pe content no Chessa sabi preduasa. Kokofa sabi ukromo him betro na di natam. Debbie. O pe content no Chessa kokofa friends say baumia be di natam. Debbie. O pe content no Chessa kokofa president Mahama be di natam. Debbie. O pe content no Chessa kokofa a friends say president Kufa be di natam. Debbie. O pe content no Chessa kokofa president Mahama be di natam. Debbie. O pe content no Chessa kokofa IGP be di natam. Debbie. Mate. So contact this and penny from one about address or more. Because me catch us at them or the yes, every ninkaso. Debbie. Because every ninkaso, if you ask the Huni Pabin or Chebino Hunibium, now at them or many, but there is accountability. That's why you be a year. Why in your shop? Yes. Nipa, which Mamma says from Pabamon says from Waking it to be a chip, Diatamwa, baby, Nipa, you ama. If anyone who put all say, me dear Nipabiachi. I'm quite in some year, quiet, maybe at say ye. Let him be say ye. No face, I wish out of her help, no one your help. A summit to me 20 pounds. yes, A summit to me 20 pounds. A top rebino. No pay in moi. But when you go pop it, you went through how the moi. No, Jakumania Jenna. What the Bob Branhano? Yes. Sakum Kanya. Pidiampo Bidiabo. yes. Sajum Boniquan. The book of Proverbs chapter 2 verse 1. Proverbs chapter 2 verse number 1. Nyansa hunu munshira. Nyansa hunu munshira. So be hunu nyansa. Be hunu nyankopon. Be hunu nyankopon ahade. Be hunu nyankopon mra. Munshira. Meba wutie. So wutie mi nsam. Se wutie onyankopon twadi apo ya. Na wodi mi mra nsam sie wo nchen. Nyankopon wan so wache. Wodi mra nsam sie wo nchen. Sa wo be yaso. Se wo be yaso. Etie nyansa ye creator no a. na wakum wakuma ama ntiase wakuma ama bible no twedi ampomra ntiase ani se wo so frɛ hunumu na wo ma wo ne so frɛ ntiase se wo hwehwɛ na akiri kwan sɛ dwetɛ na wo bɔre hwehwɛ no sɛ akoradeɛ hwehwɛ sɛ ahinta ade ayere na wo hwehwɛ ɛno na wobɛhunu awurade suro twedi ampɔya wɔ ne suro na wohunu nyankopɔn honimdeɛ na awurade na ɔma nyansa onyankopɔn na ma nyansa ɛno mu na nimdeɛ ne ntiase firi ba ɔkora nyansa hunu ma teefoɔ sɛ obi bɛhunu di ma teefoɔ ɔyɛ kyɛma wɔn a wɔnam pɛpɛ so be carry atemu kwan so be kai atemu kwan ye temu kwan se nipa ni nko break law na nko fa judgment ma no na wa hwɛ na hotifo kwan so onyankopɔn so be hwɛ na hotifo kwan so ɛno na be hunu trini ɛni atemu ɛni ade etene ɛni ɔkwampa nyinaa mi bɛyi minye sɛ nyansa bo akoma sɛ nyansa twɛdi ampɔya wa ba wakoma na nimdeɛ so wo kra ni a ye nyankopɔn law ɛba wo abrabɔ mu a adwempa bɛhwɛ wo so na ntiase abɔ ho ban na yiwe firi bɔne kwan mu ya kasa wo yiwe firi bɔne kwan kyɛ so wo yiwe firi mratoɔ kwan mu yes ko bɔne ne mratoɔ let's read the bible wase na yiwe firi bɔne kwan mu ɛni onipa ɔka nsɛm kontonchi ho onipa ɔka nkontonchi sam ɛbɛyiwe firi wɔn a wɔgya akwantene hɔ na ɔkɔ nante sum kwan so ɛbɛyiwe firi wɔn a asɔre wo na wɔne gye bɔneyɛ ho na wɔde bɔne sɛ kontonchi sam ɛbɛyiwe firi wɔn a wɔn atempo akyiakyia na wɔakɔ adane ɛbɛyiwe firi ɔbaa na n'ani nsam ɛbɛyiwe firi ɔbaa hɔhoɔ ɔkadɔkɔdɔkɔsɛm ma bɛrima bi fom kwan kɔdi n'akyi na ɛta wuni sɛ yes abawa no ɔkunu ɛfisɛ saa ɔbaa no ɛfisɛ saa ɔbaa ɔno na wapo ne ma babrɛ mu kwankyerɛfoɔ wabrɛ mu dan kwankyerɛ
akyerɛfoɔ na ne wura firi ne Nyankopɔn ne Nyankopɔn apam sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ ɔhwɛ Nyankopɔn apam so na odie na ɔnkɔ saa awadeɛ abaawa na saa awadeɛ. Proverbs chapter 8 eti Proverbs chapter 8 verse 5 say enti mo tete kwa eti mu a mo di bɔ ni mo tete kwa mo ne nte mama ne nte na mo kwasiafo na wɔn a edi bɔni dani bɔni mo nkwasiafo hunu mu akoma yes ansa na deɛ ni kaba ni kɔkɔmɛhyɛ break aba na wɔn hyɛ ɔyɛ kɔba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeah, the body I was saying, the topic, and all for so wet. Yes. How do you? So I know Kwasia no Jimmy for. Starting for baby, I'm Bible see and say Kwasia. Now, Yanko Podia no park. No Kwasia, no patch, said, no patch, Yene, a Chile Kwasia. Kwasia, you be a sabi, on Yanko. Yes. Kwasia, you be a sabi, Pediasa, who bring Yanko Pombasso. Yes. So Yanko. As much as see a church say, Titifone say, and you, Namedia may say. We know the source of men. No person just say, men fa kwasia, see you come will be a sabi once a kwasia, on your kwasia. Okay. So we tear him Vitiasia. But Yasia. It will be a sabi in previous Ninitium and will open to Kwasia. You both will be by what grew be baby young kwasia. One show we and Bible class will come baby and found Kobon Kwasia for. Yes. So bet you my name. Yes. Was Kwasia, Yoni Jimmy Samaria Manian a day. Two papa could have to quite mammy, to quite mammy, fro, who for fro two for and go back after 1 a. Put you at the man. Yes, you will be too quiet and the man, Papa Gago. Wow, Uncle Frefu. Baby, Jimmy, no one, Jimmy. Him was some. And yes, sure. You boom, but I would be brave. So I saw them when they appear basic room. And the young crunch will be a police needs no dinquasiade. Be a soldier, no dinquasiade. There be a didn't be a bomb now by no. No, be on no, yes, sir. I didn't think the police know about boy. On Senator, there's all TSA would say on your discipline. Yeah. You're more bomb, Rahubino. On Nimrasu, Jimmy. Oh, Nimrasu. He said, what you mean now? Mummy, more than the engineer, what Temu, near money, ye fast, ye too fast, Tin any pew one way, or Conoco Facey, or Conoco Facey, or Conoco Facey. And some of you acquire young men to know being Nimuasam, and to show you now my young woman some say, you pew who are Temu, there is accountability. I will best watch yourself punishment after death. Oh, which are such your auntie man, yen may be my own question. To the be a year too far near car. A bin tears, oh, but down now, Bebre, who has a cobble, now by there. Oh, by there, huh? A few people, yeah, with ye, Kakra bowing some, Kakana bowing some to refu. Who names are don't be na domo? Huh? Check your background. You will be a better come. Yeah. Once a few name on your papa throwing high at on so. Honey, but tall, so why you fed to Mamma man saying, someone saying you been you was an any. And I say, I don't know what then within you, what man to try than within you than the boy any. As a scabeca with Santino, yes, and now with you. There be. And one with TV, no. Me too for. Yes, and now with yet. How? Do you have a cobble be the face? Be that too? The call how your man you be some man you never come one over shout for help. One sanka because a foot trouble by one sank 120 out the book of Proverbs chapter 1, 22, 23, 24 to 27. Proverbs chapter 1, verse number 22. Yet about the Assam. What's it? I said, verse number 23. Monana woman Cassach. Monana woman Cassachino. Mary Homa. Oh, younger passes so tenants of baby and who means some. But one some from the Naya Froa will come in. Matraman so be a fine what tenants I will find your head to a foot on your younger puff to your make Cassacham. Never person in Cassach. What your own pet? Master Messer, my brother, or best so brow man, your baby. That Ben woman, your neighbor. Obesro woman here. Abraham who poor back so may you Sabra no shout for help to obey you. Obey you and other from me. And I'll be so frano. Me you so. On you so. Obey him. I didn't hear. Obey Jimmy. Who me? What you
Bon, it is Sabre who be the train. Baby, you say. And the train of Radio Jimmy and went here. Baby, I was saying, what's so that foreign? I was saying, from me, me also on you so. About him, Sahima, Nesumi, as I said, what's in the one pound at this row, one pound of football. Baby, I was telling yet, where she want my wing yourself. Oh, Pomacasa, it will be do what quite so. It will be do what quite so about. But do have another one, baby, you say, eh? Lolo and Mammy Lolly. Motor is sick. Or Timoto Suwakachi. Any uncle one casa quatraca no more. And a one casa quatraca anyway. I want to learn such a boy. When young Saben was idea with him, there will be Sutare. Also, I did walk out here, I said, on soon actually. Oh, everybody dangerous. I know what's your energy before. And there goes one is be okay. Say movie. Oh, Panin Kakra. No, Upasa with Jania Bobo Yana to create. And yet, Diacoso. 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 Aboboya. The Lord Awafa. Ipadia fire day. The Lord Awafa. Yansan away. Oh, yes, so dear. One pound at this one pound of foot, one pound foot, one pound of Cassati, 80. Who bet you work where Munina told not 20 Panasua. I am not person who munifis back one above for fish about Tratraso. The more you do, but you got for 1, 2, 1, you better sound quan. Now I tell you 2 years. No, I tell you what 3. I'm mean. Wait away. The Kofa Hablewa. I'm saying, Obadi Humamabo. Amen. Humamabo. Amen. Proverbs 13:19. Proverbs 13. Verse 19. Got a little do a matcha. And yes, says one was a quayo. Wherever you go, hey. A day. Ufalo nim. The boy na pomra so be bom na o man na kan yatim dem emra so. The boy na pomra so abebu ayasofo. So we see me when you read the book of Jeremiah chapter 5 verses number 31, read the Bible. Jeremiah chapter 5 verse 31. Verse 31. I'm preaching the word of God, no share football home come. A deep fortune control. A deep fortune there. And control. I say deep fortune control. Na asofo na mo so do akukoso me man so penisa. So man mo penisa. Na wiye no. Mo be dey. Na wadan mo nkwasiafo. No, then go and listen to the word of God. Don't see me in Kotie. On Kotie, and commission. And I say, and also 40 me jina saw them. I want no jina on. Ujemwa. Then and so you na me kwa, I didn't me kwa, me ba on me fa say, on me face. I want no de kika kwa be odi. Basa. Jina fa ko se me kwa. Jina fa ko se wa me na me ufri aba say, na sabi no bit me oba no. Oto ahwede e yala na check member ye no bi ahwede anyankopo we ensanjira ne dabi ha so bi bo na patcho telephone na ba hwem no o ba hwem no ya o ba hwem no mo ngbo nkrofo din no mo nkansam o mo keka e di sansam we e ba bia so dem ayan wanwa dabi amasa den o ne mo person sanchane kase so di bani ba ko ba den e look at the book who dey the book me the Bible na me quote e tu da mo di mata na kwa the Bible na say the Bible na what things Bible we hu apa judgment wo ti bi nyo awe hu yes, my baby now we with the graphic in the way manana. And Jeremiah chapter 23, verses number 21. Jeremiah 23. Me part of verse 21. Masuma di for. Next one 2 minutes. Don't go to football home come. Mankasancho. Next one come. That's what deep for nation. Come on. So what jire mo. Person will deep for papa. Na we change go page them. I come me tie me some. Me na me sure Bible no. Because come more many thing. You tie some in some many tie. Why? Say for come on so. Say nipa ni tie some ni asan ye fiden. Come on so. Na pa cho share football home come be san fira kwa mbona. Dabi. Ani mo ne ye bone no ho. Me pa cho o share obi ma me do so home come a. Ebe ma obi afira kwa mbona. Dabi.
When I'm sure Bible, Debbie, be a printing press. Baby, I will not know a young pork one. Obadi went for the amen. When we are doing amen. It's more doing your sharp. Yes. When him now, yes. But me from your tuition come. For me, Brenas. Abri. Preaching. Yeah. Sponsor Kwaji Samoa. And number 0242327172. And a gumidi national. Box na me banko bia to gloves a shaka inside. And yes, okay. And I make us obi so mama jina so nua besu ye no odofo wo twon free bone wo a wo se sawa kwan ye onyankopɔ te sawa onso sana dwen. Yes. E wo wabla bo so. Wesi ye. Mate, insurance automatic down. Onyankopɔ say when you do this I'll give you say na be mama. Say no automatic no dey ato wono. Mate. Ntime slow se free wa kwamba no. Onyankopɔ say sound life. Obe change you life. Psalm 25:12. The Bible. We dey pay you so rade no. We dey pay you so rade no. Better kwan faso. Kwan ya ye den. Faso. Wo kra better papa. Na wo kra better papa. Nyame na mama nkuto amwasra. Debi. Awura so beje kwasra, beje som. Twaw dan hia. Yakopon fa ne senkan. Amen. Twentu agu dem. Adan. Wo ye kwalibani. Yakopon fa ne senkan. Wo mi adwin. Amen. Hello Pacho Di Baby Agasa Free. Hello. Apostle Philemon of Asthma is eminent. Doctor. Obade yawe oisira ononya oke. Yeah. Nyansaka. Obade wayeni. Yeah. What you do? Nyansan owedo. One of this is not way. Just as I am is on my way. At the menu, no, be I can say. Supposed to be right. There's a walk at I have fine now. It is a walk at someone considered you. Even I was away, I walk at them for this and upon you think the same. Tomorrow, you see Bonkos. You think the same. 7 years. Now, 7 years, they went just 7 years, and I will not bring you out. Also, the way of wisdom, knowledge of living young. Yeah, we stand on you. The message of your phone for some very the wish to form. Yeah, we're present the wish to form my inner space. One on 3 years. Standing now, and it's the young and a book room. No, what you back? It's on my thing. Paper, come and do. A brand of you. Tano Casandina. Let me speak about Piano Casse. And Sabra and Yanko Catcher said, Taben obeyed them in my Israel. No more papa. Pharaoh said, Whatana? Because of the 3 years. Pharaoh's Whatana. Abron ye read. What's Whatana? Something. And I say, Obadia when she was mine. Hello, Pacho Di Baby Agasa Free. Asem Panini and Quagisma Bauvi. Papa Yami Wishira. I mean, it's yours. We don't go Kakran, your Martian Martin. Wow. Papa, Metiawa, my name is Vitigam, what's the Kanako Pass. I mean. The only destiny Casafras and Jeffrey Gas. What they shall be brave. Papa, my TV station, that was the Mampa. The passing young Penny. Papa Namako Ponch, on your case. I mean, let be a found quite just in the memory. I mean, and so many permanent best ones are not hello, Pacho Di Baby Agasa Free. Hello, Apostle Rasta 1414 in Kazafi Ashama. Michi Ashama for you now. I said, Apostle, tell me in a bossy. I said, Ben, my bossy. And then I didn't read, I become a many are mad, but you are naked, no apostle. If you put me, brain apostle, I wish that I didn't group. That came when I feel my body. Do not send that. I was what you have now, Apostle Mr. Wow, I think we are working, Mr. I have boss my by a balloon. What's a close to too much? The cash on my hotel be a mo. I was confident and all that. Apostle, me say, almost take your movie man. You are checking this as a wedgie me, or the original also called Coco. Hey, you are no upon questions. It didn't matter. Or being, I won't say, I quite say,
You no jina kwaso o check wono. Ono obu se wo no se wonni mu nyansa. Ono no de obepa wo nyansa. De bia me use word bi. Na no na make say panyi bi kra frame say apostle o pa kire say. Me se to de bia wi ase ne wo no. Se wonni mu nyansa. Ejapade kodi onyansa fo jimi fo bia nyan na ejapade kodi wa efem. Kodi onyansa fo nsem. Sana Africa ayeye. Nyansa ne yedi bu ya ma na ngasa no. Debi. Ti abrofo no jai gi bi efiri ensem. Edi nyansa ebeji free enchen. Dide bia no jimi fo no. Ontimi hwe na japade so. No nyansa ni ahwima fini nsem agiko. Very dangerous my. Teto de bi obi ogina kwan so o se wo beji usika. Na wo to de won kwa no wa ji usika. Se ko oton wuo. Koko. Enso da bi wo beka che o se o ma wu. To obeji we free. Wo also no say okay so wo beko dia ene meboa mu akwaku demra na obi wo mpene ma wonku obi also a obeji usika say tua wo no kama me akwaku oba de we hu yembo hello mpacho di me bi akase hope mpacho make us free elang elang for I was elang okay mpacho Mr. Boadini okay Mr. Boadini oba di nshira obebre na oba di afa so akasa akire Ghana ni bi ase afa na nyina Nania, I am one saying to your politicians in the Omunya and I saw for a yammy who no moon, and somehow about the dinner or hey, Papa, and me who dream about the Afam Swakasa. I mean, a Jimmy Fording was your father, Papa, you move who are my motor town. Because Nanka was off for because I said I did for Bible says Diana Bunny had even who Diacro. Now because I saw enough of bit me and come say a ball with the way afa. The bedroom on mana fast again. Prediction. Okoto Chacha. And your fapper just so I for Papa. Papa, I am. Because I was so mobile. Because I don't know you with the Bible, me and Quaffo. Because I said, if what for now, you with the Bible and Quaffo. Who did you know what says off for an answer? There is no one and then some can what they won't cover the bonnet. Papa, my consoling need to pay when I'm a decade. I will solid be. Okay. Papa need Ghana one time. Yes, of we bedroom, because I was having the end or having anyway. Oh, heavy when I will be having the power enemy to watch it. As a nobody of our swaka, so one shall be on your Akuma Swadi amount. So be as of what I saw them church or persuade say, oh, in Yakopon, what is from Kim? A basic from Kim or no bishop Tibabi Nigeria, bomb by two friends, Yakopos win mobile, Obiti Holland, friend Yakopos win mobile, as I saw Ghana. What did Tians and Casano? Obiswe Yakubo basic guy was Kim one was in us for them. For that Fiam Kakam Momono, or Yakupon one or Bessi one. Obisu to Holland, everyone pays to friend Yakupon. The Yakupo was friendly, no better Ghana. Oh, eh? It is any panel, or bump Yakupon mobile, yes, any panel, Ghana, and was saying Yakupon, and a Holland in the friend. No, your US no. Our bomb passer ready mobile, or you know, come as Swadia man. At the Ghana, Yankupon, wait free, so when you can't be Uncosio, Ghana, and you Jimmy Salmon Quasiamini. Sarah Diabagan, eh? Yalla. So Radua Bagan, Jimmy Samsia. Eh, Naja fallen to a bompire, no bitty, a friend say UK bompire, Yakupon money, my Ghana. When your man no God, Yakupa Piamun, Mohamu Tibia. Moya Tibia, Moya Tibia, Timua. Moya Tibia. I wait to Tibia, what be yes, to create Pisa, yes, Ozana, yes, Riba. Eh? Yahweh, woman, Ghana, Radiant, you'll be a new beaches and that same been for you catch me. Eh, serious. So for you person catch them. Jimmy Promaso. What we say? Eti obi ti sabri obi ti. O friend saying obi wo friend me who say me campo. Obi wo Brazil. All bomb person friend Nyankopon one day was so the creator need know. Yes, creator na Ghana. Yes, creator na Ghana. Creator na Ghana. Eti muaye ni free Ghana ha.
and the nipa no wo Liberia no but ya no o se o chicha passes this is why ni kwase no Jimmy for omo kromo what in your shop hello pacho di baby aka free now on hello pacho ya frame Jerome mikasa free pando Michia pando for na Livia obi o pando for so je so ejanya mention pa ni acheche pay o tene o mai papa wa ma ye youth no oh ye ni age wa ma ni da so asan ba ye binumu etrebia ni ana ye dwune se e binum ya yera because ye hu be dia ye mfa biom ye hu ye left and right ya chezo emu ye da ba ye sha we die e wo se asori e bin ye wiem ka di se okwe the point from just no money na ma why just no money na ma ba di aduma hello pacho di me be aka free apoto pacho me free voter di so ga coffee just so ga fo nyina bibia fo nyina ya we ncham ano me free so ga coffee voter di biti o kaza Bibi have me more than 16 years. I didn't know how we my starting shell 4 days me. Nah, my guys are the we thank Almighty God. Yeah. My num we saw me person in jai. That's me and me and jai. My nya shell Monday. And I miss you. Apostle with the first me follow Apostle Joshua Sama of Nigeria. Me stand na me follow me 7% ninja. And I'm a young phone be na me use. And I come down for the hall and our TV station. And I'm sure na me say pastor with there. This semi who pastor with there. The dear me say me jai winner. And Monday me award them now and I say you my teacher again now we na me person me like you na massing that mind me my cannot then TV na sense pen na me person me see and TV na me do my method TV and person me show TV station na just me come down for you. And you catch a madam for me saying, Jai, you know, your own penny. But, yeah, me born by and Yamia do me so my journey. Yami be family to soon the way my home so me so my journey. Or be family to swam ma or no so be jai. Amen. And yeah, me show I have me want them to see I know your appear. I'm a social TV station, me friendly so got for voter region. Ye pompe. Apostle dear why ma loss ni mami na ma loss ni papa nsu enti ipe say wonyame mu die mi di ubetu mi papa ni mami so because ni mami ni papa mo kan se ni jawi na no mu to mu kaka na asem na mu kaka me nya asem wo mi 3 because man who with TV station Monday na who preach you na me so pastor Ben in a PTC and I'm so me teach from 1 minute to 5 minutes na me so oh no you be come akuma this me follow pastor and to me jan see me catch 4 days ni majawi and me say me tie said in come person in sin Shanka hotel for Yahweh ndoba na zren bizia pacho jina so fa na mama na menhwe kwan mefa so a oba di aduma ebebo na watimi aiwe onya TV ni watimi akoso awe be so ga akora yo branch mema ye pompe mema okoshia panyifo bi ho no why wow isemo nkwaje sem Livia awofo am sponsor me mu amoboa me nyina no muntumungu mimi ni makra ya wad be pon akos eba me so ene nkrofo afre bi so tini ye preaching pon
na one na ekwo krono this papa was sankame preach na sankame na sms ya wadi asem fam semi sanka ni pa free sa kwanu mu a na yese Nyankopɔn na meso magi obi nkwa because the area na komko your operation no magi obi nkwa but obi nim sa preaching we Ghana for mo na da okwa me free Ghana no na mahu say ahwere osampakani eno osmafo kese o Ghana betra so ni ado form am papa ready kasa chem say hey ena mo free Nyankopɔn asem eno azanfo na wuram entwiakra ebi emani pa no ye hu bi emo bi koni pa nchen ya okoni say amani amehunu but creator na yes anu ahye de ato oso di boy ni sakana dwena adije basoro sabi wan kaso di fo bi hye nkom na bamu a eno di boy adije basoro obadi ya wanfantiasi amra wanfantiasi amra ha me nkaso obi ehunu ade a eno nye papa ba me pese me kire say anka di hunu no Onyankopɔn de transfer mu Highford ministry no but na ani na tuko oni etri okotua ho na femfam ba ho na femfam ba ho to we wura church the word of God in there any ho mahunu kwa ani no atu afini padua ni tiri ne ho kɔ no akɔfam ba ho no confuse church no enti di onu no pebra bo pebia bo no say nipa no kwatra so nimu a o se me sofo de bia me kodwom cross na ma me nkona e kwa ye nto niema awrade kasa kire me say enti ko twa me dan hia na de bia items de bia items de bia miracle items na gisom gisra anu wa wo se message ni ko wuro obi mu no etu asem no woni mu a wo se asem ni kwa hwe ni tiri preach ni obi anya yaresa me na me ma testimony awa ma preaching so nka me obi anka me yi testimony aba but enya no me yi anu amanfo be follow anu who can the book of Bible come as the book of Matthew 8 Matthew chapter 8 the Bible verse 60 yes adwuma no bi no adwuma no owura no soma ye no eduani me no o se eduani no what the one now one bebre now the nasem etu ho the word of God ewura sam no on the sayade asem ni wura ni pe na den esayade because obi amfom so obi na ma yare na den abada ne so eti moment obi ye na Jesus asem amenu me ho asem touch na amenu ho kamenu me ho na ready from body chemo me fum so ahunu ni buy apa na yare na den atu because sa yare no e ba ni padua no mo no eye boni bi okoye ye na e open door no na boni ni wura bu e fa se yare ni wura me be wura ni padua no eti sa bi o tiasie o tie me o nya samfom so no yare ni be di ni nya eso no bi mana no mo yere o nkuto osra we beji we tofo ma koma tofi yeti Ghana na so for so che tofi a tofi o de wo ma ye ma ya no ye din se o nya ne me yire ene obi kwa ne yire hia na no ma wo no krampo ani ye kwampa so krampo no enkwale bi aso ode ne na so for ma tofi se di na kwa tofi ba ubanya wo to na so am anim hello pacho di me bia ka free Papa Pacho Shalom. Yahweh Shalom. Pacho me kasa fi santo. Tia santo fo nyina. Obo ade ya we shop a. Amen. Sansa na mo preaching so ma obo ade ya wa sama ba we be. Amen. Nimbe da obo ade ya se wa san di wa ma wa sama sa ba yo obo ade ya we shop. Amen. The chair pastor man sani pastor chi. Ombeti. Hello Pacho di me bia ka free. Pacho ye fe Free dance man. It's your dance man. Because you are funny, the doors to more town. Offices. Friends saying, fitting shop. Oh. I saw them the kai. The syrup body and coupon say, oh, mobile. No, mammy, very good. The person will be a sren. Memunya Sani. What do you would and never be crowd now? Who think was as here continues. Who free mu here? And the idea so they can sell body. I'm saying, dear Jimmy Sam. One kind the book of reference saying, wait, Psalms. I said, my dear Jimmy Sam, and your man, dear be what my Psalm 139 verses 23. Verse 23. Dear Bible. When you go pong. Was and I give Papa Mammy, I would tell me. Sabro Holland.
o Germany sabre wo hwe me e wo France sabre wo hwe me e wo Italy wo hwe me sabre wo Spain sabre wo hwe me wo Switzerland sabre wo hwe me South Africa wo hwe me wo Hifa sabre wo hwe me US ana ba bia wo hwe bibia wo hwe me Ghana country be na hwe me free so ba bia wo hwe bibia enne wo mpa ba se wo boni me mu nyansa ni listen to the Bible wo Nyankopon wasi wo bon pass urade Nyankopon twedwa po ya hwe me mu na hunu makuma mu so me hwe na hunu madwim na twese amane kwan bi wo amane kwan bi wo makwan mu a na ja me koda kwan so na jimi na fa me koda kwan da kwan pan so the Bible me pato 39 verse 1 39:1 so say Ewurade hwehwe mi mu na hunu me wona woni me satia wona woni me papa wona woni me hina me nam yi woni masetram ani me sodiyam hunu madwirim awa chirichiri hunu madwuma chichichi hwehwe me nantiam ani me nam wona woni makwan nyina wo ye makwan nyina mo oba dia me sraw se mamani di nkwasi asamo a Psalm 12. The Bible. My hunu ye na kan. Etikechi ye gopo so oba dia mami hunu me na kan sade ye tie. Mami hunu me na kan yo. Sade ye tie. Na ye nyansa kuma. Nyansa kuma nsa no afre me. Memfa kwase aye nkowu. Memfa jimisam nkowu. Memfa kwase aye nkowu. Memfa jimisam nkowu. Mami memfa kwase aye nkowu. Memfa jimisam nkowu. Minisa memfa kwase aye nkowu. Memfa jimisam nkowu. Osofo memfa kwase aye nkowu. Memfa jimisam nkowu. Adina wo ye eno do hwe bi no wotie bi sabrei no ti body mi no ntimi free mu no me se twedi ampoye wa so fa do ba na zani ya hwe mi dia so e ma nwosane mengu so na sam kesa nwosane ba konye be papa e nwosane nkogu wona tie e se pare so oba dia man sam nwosane mu ma so deliver your spirit ye so your body fit me pam biaram me dia sesa wo ma ka kuma no ma kuma primu no nya wona makuma e bo akuma bia na ne bo wona makuma asem mo wura kuma ni e mo wura dwenu oba dia suma obo for won for rescue no ajo ma no was so one, or person was so one, one is 21. To be a chin crofo bi. A can wash it. Upon when you was here. 2 minutes, papa, and the panapas why you want to me go. Over them is so. Yahweh, whom went to was swimming. Some fast and maybe I say. Yes. Baby will be around. So baby, I near the Biarada. I want you more of you. Amen. Put your to take. Amen. Pot be a be picture dem reki. Amen. Or to be mreki. Amen. When azeni yashwa mizi adwini. Mizi sanoma. Amen. Whoso will be a war gang be na gang na wo na mwa wacho. Yes. When read the book of Proverbs 13:20. Proverbs 13 verse 20. No. Ukwa Christians. Okay. Be o say boni form of we nanti kromo bre. Yes. Proverbs chapter 13 verse 20. 13:20. Eno nya safo mo. Utiam saboni nyansani mo na wada no nyansafo wada ni nyansafo na do no bokwasia no so de pani hunu ma nya be hunu ma ni o yes wanya o mani hunu ne ba demu be do mani hunu be do ko Proverbs chapter 14:7 Proverbs chapter 14 verse 7 ye na say obakwasia nchen ko wa ganga wodam no mo an fro obakwasia nchen na wo hunu nim dia no nyansa wo ti kwasia chia wo hunu nim dia da to yes. So when I go for so when read the book of Ecclesiastes 10:1. Oh, chapter 10. Verse 1. Was it in one snefunu? Well, the word one snefunu. A man at the front for Edro Bonapro. Would not dress you. No one snap a gumwa. No mugu a dronua. And you drop your move. Debbie. A drone Bonapro. I'm a drone up iron. A Bonapro. A pro. Once and Quasia Sam Kakra. Sana, I'll be a wobobra. No, we didn't Quasia Sam Kakra. A yedru. Now, Quanu didn't Kakra. A yedru. Not feel Quasian Yedin. A yedru. Yeah, Sabre, wash our Sanka Kakra. I shall send Kakra. Bonimu Yedin. A yedru. Quasian Yedin. A yedru. Quasian Yedin. A yedru. A yedru. Sing Yansan Yamuya. A babe overcome Yansa Kakra one. Ati wo ye nyansani na dwemboni ba wutripa na wo nyansa ya dan ketwa bi wo nyansa fo kuma eto nyansa fo kuma e woni ni fam no akwase akuma no e woni benkum hima kodi benkum na so kwa bi akwase afa na kwa bi akwase afa so enti asebo no wo kan nyansa sam chene enti asebo no o kan chene panyina to akwase bi a chene akwase so no pesa mansa nyina hunu se o ye kwase a wo kan nyansa sam chene wontie agimi sam kwa no odi
ti de ode obeyo di amani abanman de bebre no e no obeyo do benya himfi asem e no obeyo do benya busia amane e no obeyo do obeti obeye eja ne maame ba gina so abondua e no obeyo on ma eja ne na akoma ntom yam abibia on ma eja akoma kosoro abibia on ma ena akoma kosoro ade na woteti wagya no na saa abrante wutie me enteto maame wa wonua na so ka mewura wa ma no tibi sabo table no so say mutie momfa ncheme eye yawdie ne ba mo sei ne maame aka wantie wawu ne papa aka wantie wawu preacher me preach you wasi maame suba okom ne maame aka wantie wawu ne papa aka wantie wawu dinay awo se sanadwini ena ben to se gise me no de me ben na ne naja no wo se ne papa ne maame afiri mu ko hwe yeso niwu a obusua edan asa the Bible says in 2 na abrante o se wo maame e maame enyi yaw ewo mu the book of Proverbs chapter 17 me part of verse number 21 the Bible was do owo kwasia was the Bible so do owo kwasia no owunya wreho na enije bia ni wo mo dwedwechia bia ni o ma odwendwentwie papa verse 25 and the Bible say oba kwasia no oyina da wreho oba ni papa wreho se ni papa wo no na no na enna wo chim wo asa amani mutie wa mani maame nyamutie o chess it means o maame nyadan BP nya pressure because of your bad behavior. Abrantie ma waja ma papa ana na wo maami owo ma nenje dia wo no ma ne dia wisias wo na maami do hu yawde wu a e ma yakọ anadimi kanfu Yesu amame onfa Yesu yasho amisi anya owura na okraje nkwa me sew do yi mu ka we different ufri bam na ka ba bia ufri na nya diara anma bie no wu odua so na ntakra nya de enka so na ewiase yekọ no on say adichin yekọ enim wo be oyira awukobe oyira no uto oyira ni mu a anu yie be na de ko yu ho a there is accountability onyakopo wakunta ebu edi manipa onipa so anu yie be na de ko mistura position na unsaka misaw wo de ye de amaga wo de say Ghana da chi position ba ko no ana so wo de say wan ade ba ko abayi no betimi ya say Ghana da chi o say no no bia famu awu no okọ sa nipa no wa famu awu na wa memwo boni no wa famu awu no ebe haw pa position na wogi ye na wo ma obi famu ye sa nipa no awu eti sa nipa ko no wakọ eye atemu de ma eye case me ma be preach about when your case ana no wanya se ena wo nsa so obi awukọ ena mo nsa so obi anyamane ena mo nsa so obi awukọ ena mo nsa so hwe ka sa wo benya wo fa wodi omo nyina wo case e be ye teaching akira wo case ana enye Ghana case o and you tell me now what be sharp what go be afa so ene mpacho tren no obi ayam obi anya porta mane umfa wo need that so obi dibim e wo kwan bi so na na bo nsa so na mo obi nya porta mane mo adwenya sharp ye truth no wantie so akwamaniam because no dos hello pacho kasa ebraso yeah mama mempom yankwa manoni mamempon eyere ene omo se ma tam ram so edidi abodi ese medi esrew eni nti besrem bebre wow pitu abia nsa mena meni 0242 32 7172 ana 0207211337 ene gumedi na se no pitu abia nsa ka timi boami a ka betimi abasande about 5 o'clock, about 4:30. About Tuesday, about Thursday. Obi nebu am na metra. Oba adi eti asefo ya we no. Ti obu am metra. Body ya we nshira. Amen. You sponsor me so. Body ya we nshira. Amen. Abuafu abu am no. Body ya we osini trase mam de berada. Bibiara no. Tuni haina tumso. Pasa mensa yango. Ha. Ebusiafo ene di asem no mu odru wan ni okwasia yo jimifo eno ni asem a ene ye papa oboade nam ne so e di adom wiase fawde ensuma family ani ebusiafo living ya 7 days Sabbath assemblies na wati yenken apostle okwajiman ani ono oboade nam ne so ene
ayo gye e de ma nipa mpempem wo wiase isenti mpenifo se duofru duapa na epia no mentinchen na ase de na wo twen fa otetefo ne na mo mode ase mo akakro be support dwumadi no fa support na nukre ni obo de be hye wa na mu dodo sanse ohwe se de nsempa no esane obo ade mafri boni mpokyire mu a wo se ampa wo oni a edi o support support no wonso mu nhira de mu ndi wie da enti number ni 0242 327172 apostle number no eni no me sisubio 0242 327172 anas 0207 211 337 enoni number no kitwe bi no we so omodia na fa wo mu akakra support dwumedie na me ka say dwumedie ani e wo social handles no so bebre o ko TikTok e wo ho ani full apostle e wo TikTok no so follow no e wo YouTube no so subscribe YouTube no Facebook apostle Okwanjman de chire ani sanso na X enso the same thing apostle's house ani follow no Instagram no so follow no apostle Okwanjman follow no na u follow no na u di asem no so ye dwuma u share no na u so u tie na u di abobra ebusiafo limi ya wasafo yon krabata pi organa ni wiase fa ne nyinada ni senti wi pe di ye branches ahodo no ebegu screen so ebia upe asafo ni bi akoa ne bi ni umpata wo de frɛ number bi on sabe bi frɛ enu bejutwi ko ne akyerɛ ba bia eben wo na won so watumi di ho akodo limi ya asafo na won so waye enhyira hyɛ no sɛ dwumedie upe so bode ro dwumedie so akwanya no ɛwɔ hɔ ani wetnya frɛ 0244 609545 anase udie ufre apostle number no kura no a na ode ubema eye management no na fa wadwade ni bra ne mbo hu de ro dwumedie su ani se udi udwade fa dwumedie su a oni mu nhira obeye ani se u sponsor dwumedie through wadwade onya nsampo na ode age obo ade nhira so wanya bre na wati asampa na bedum pembe papa ebre na ye bi ewiase da wase asamesa passage ebade we nhira mama Proverbs chapter 17 verse 11. Okay. Yeah, yeah, fancy me. 17 no. 11 no. You see ni. Abongasa. Osi. Etuatianko. Osi etuatianko. Ena ohene. Ena oboni erehwehwe. Oboni fo ye den. Ehwehwe. Ahwehwe. Na obesmo obofo timodinfo akone so. Na sie di nkwasi asem a. No di agimi sema. Osi obesuma den. Obofo timodinfo obehia wo kwan so. Tu de monke kanko. 19 verse 3 Proverbs no. Tie Bible. Onipa jimisam. Onipa wajimisam. Ena chinchim na akwan. Chinchim wa kwan. Na nakuma guri tie urade. Guri tie urade. Eba ne sa. Amani abetom no. Nje wo anje. Antwro nsam fo de wo twro no. Debi. Na me need time for. Kuma guri. Any problem me to say bam. Na obre. So bebre. Ade bi wona wo ya. Very careful. Ti wo pe nsam bi. Ensam bi amaka no. Mikasa bebre. Eti wo pe prophet James chapter no Job chapter 33 verses number 32. Adiase. Yes. 33. Eti asem na wo tro na nyansa bi anim. Esi obi si Bible abofo dia beda dai. Endi wo a wo kasa na sa wo so yebo. Wo so ni no mo dia dada. Asem o. Job 33 kita mobile phone. Adi na wo hwawem. Because I say we are watching we are better. Take the Bible. Job 33. Me catch 33. Sense me wo ho a. Sense me wo ho a. Ya no kire me. Ya no mo kire me. Na kasa. Na obim die ba me fe. Chocho say obim die ba me fe. Senti sa dia. Ani tie biara. Na ye ko. Na me nkyere wo nyansa. Mapon. Obari ya we hu ye mobo. Amen. Bye bye. Ya we boss.